거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 저희들을 은혜 가운데 불러주셔서 감사합니다. Ариун их эзэн минь энэ өдөр ч мөн та биднийг өөрийнхөө нэгүүлсэл дотор дуудаж өгсөний төлөө танд талархъя. 오늘도 저희들의 마음을 열어주시고 성령으로 감동을 주셔서 말씀을 잘 듣고 깨닫게 해주시옵소서. Эзэн минь энэ өдөр ч мөн та таны ариун сүнсээр бидний зүрх сэтгэлийг нээж та бас бидний зүрх сэтгэлийг хөдөлгөөж таны үгийг сонсоход та туслаач. 사랑하는 하나님의 귀한 종들에게 하나님의 은혜를 많이 베풀어 주시옵소서. Эзэн минь таны хайртай өөрийнхөө хүмүүс дээр өөрийнхөө зарцнаар дээр та таны нэгүүлсэлээ үргэлж байлгаж ивэлээ зүтгэж өгөх болтугай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Иесусийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. 아멘. 자, 오늘은 아모스 4장 Мгм. 두 번째 대지입니다. За бүгдээр өнөөдөр Амос номноос үргэлжлүүлээд Амос 4-р бүлгийн а одоо 2-р дэд сэдв рүү орж байгаа. 자, 이스라엘의 우상 숭배를 책망하심. За Израилийн а одоо хуурамчтай те Израилийн хиймэрчтэнүүдийг эзэн зэмлэснэ гэсэн агуулга байна. 4절부터 5절입니다. Мгм. За бүгдээрээ 4-ийн 5-р ишлэлийг үзье. 자, 4절 5절 4절 5절. 4절 읽어보세요. За бүгдээрээ Амос 4-ийн 4-өөс эхэлж уншиж байна. Битэл рүү ирээд тэрслэл зөрчлөө үйлд Гилгалт тэрслэл зөрчлөө оршуул өглөө бүр тахилаа авчир 3 хоног бүрд 11 өрг. Амен. 자, 이 4절과 5절은 그 이스라엘 백성들의 우상 숭배에 아주 열심히 이렇게 하고 있다는 것입니다. За энэ 4 5 дахь ишлэл болохоор Израилийн ард түмэн нөгөө энэ эзэн бурхандаа биш нөгөө хиймэрчтэндээ ингэж бүр ингээд тууштайгаар ингээд үйлчилж исэн талаар харагдаж байгаа. 그래서 이 우상 숭배는 하나님 앞에 범죄하는 것이죠. Энэ одоо шүтэн мөргөнд чийсний өмнө бол гэмштэй тийм ээ. 아, 그래서 이스라엘 백성들이 우상을 숭배하는데 가장 그 중심적으로 우상을 숭배하는 이 베델과 Mhm. 이 베델과 길갈이 여기 등장합니다. Мгм. За тэгээ энэ дээр Израильчууд одоо хиймэрчтэнд мөргөхдөө маш хичээнгүлэн мөргөжсэн. Тэгээ ялангуяа тэр дундаа Битэл болон Гилгалт илүү их ингээд те ирж үйлдэжсэн гэж байна. 이 베델과 길갈에서 우상 숭배하는 그 죄를 하나님이 이렇게 책망하시는 것입니다. За тэгээ Битэл болон Гилгалт үйлдэжсэн тэр одоо гмийнх нь буюу хиймэрчтэнд мөргөжсэн тэр байдлыг нь ингээд зэмлэж байгаа. 자, 이와 같이 베델과 길갈에서 하나님 앞에 죄를 더한다고 했습니다. Мгм. За тэгээ энэ дээр болохоор Битэл болон Гилгалт илүү ингээд гмийг дахиад ингээд нэмнэ гэдгсэн. 이들이 우상을 숭배하는데 아침마다 그 희생 제물을 드린다고 합니다. Тэгээ тэд нэр ингээд хиймчтэнд мөргөхдөө үйлчлэгтээ яаж үйлчилж ирсэн гэсэн гэхээр 4-ийн сүүлдэр аханд өглөө бүр дахил өргөдөг гэсэн гэж. 그리고 3일마다 11조를 드린다고 했습니다. Тэгээ 3 хоног болгондоо 11-ийг өргөдөг гэсэн. 여러분 이게 하나님 앞에 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 제사를 드리고 하나님 앞에 11조를 드리는 것인데 이게 타락해가지고 우상에게 이렇게 희생 제물을 드리고 우상에게 11조를 드린다는 것입니다. Тэгээ уул нь бол дахил гэдэг зүйлийг бас 11 гэдэг зүйлийг болохоор бид нэр бурхандаа өргөх ёстой шүү дээ тийм ээ. Тэг. Гэхдээ эднэр болохоор ингээ өөр хиймчтэйнүүдэд өргөж исэн гэж. 얼마나 그 참 하나님이 진노하시는 것이죠. Энэ магадгүй үнэхээр эзэн бурхныг ингээ хилэгнүүлж байгаа зүйл байгаа тийм.
하나님께서 이 하나님을 잘 섬기라고 하나님이 이렇게 제사, 제도를 하나님이 만들어 주시고 또 음. 11조를 할 수 있도록 하나님의 은혜를 주셨는데 우상에게 바치고 우상을 섬긴다는 것입니다. Тэгээ бурхан энэ тахил гэдэг зүйлийн талаар бурхан хэрхэн өргөх талаар зааж өгөөд дараад нь тэ 11-ийг өргөж чадах үс хэмжээний ингээ ивэж өрөөж өгч байгаа. Гэтэ тэд бүгдийг авангуудаа Израильчууд бурханд нь биш харин гэтгээмэрчдэг мөрөгж байгаа өгж байгаа гэж байгаа тийм. 예, 여러분 교회는 그 11조를 하나님께 드리는 겁니다. 11조는 하나님의 것입니다. Тэгээд чуулган тэ 11 гэдэг зүйлийг бурханд өргөх ёстой. Тэр бол бурханы зүйл байгаа. 그 11조는 모든 그 수입, 소득의 10분의 1을 하나님의 것으로 이렇게 하나님께 드리는 그런 헌금입니다. Мгм. Тэгээ бүх ерөөл тэгээ бүх орлого бүх ашигын 1/3-ийг бурхан руу ингээ өргөдөг те ийм зүйл байгаа. 11조의 근원은 우리 믿음의 조상 아브라함과 또 야곱이 하나님 앞에 11조를 드렸습니다. Тэгээ бидний итгэлийн өвөг Авраам, Яаков өдр бүгдээрээ эзэнд 11-ийг өргөдөг байсан те. 어, 아브라함과 그 야곱은 율법이 있기 전부터 이렇게 11조를 하나님 앞에 드리는 믿음의 조상이 된 것입니다. Тэгээ Авраам, Яаков өдр зэрэг итгэлийн өвөг дээдсүүд маань нөгөө Мосегийн хууль гэдэг зүйл гарахаас бүр өмнө ингээ итгэлээрээ бурханд 11-ийг өргөдөг байсан шүү дээ те. Тэгээ тэр утгаараа ингээ итгэлийн өвөг дээдс гэж яригадаад байгаа. 그래서 우리가 하나님 앞에 드리는 11조는 율법적인 11조가 아닙니다. 이것은 하나님의 은혜를 깨달은 하나님의 은혜로 드리는 헌금이에요. Тэгээ тийм учраас энэ 11 гэдэг зүйл болохоор хуулийн дагуу өргөж байгаа гэхээс илүүгээр эн чинь эзнээс өгөгдөж байгаа бүх зүйл бурхных гэдэг талархаад ингээ өргөддөг ингээ зүйл байгаа. 네. 자, 우리 창세기 한번 봅시다. 네. 창세기 10, 자, 14장, 음. 창세기 14장 17절부터 20절까지 한번 20절. 네. 읽어보세요. За бүгдээрээ Эхлэл номыг харах чинь хэдэн Авраамийн талаар харах гэж байгаа. Эхлэл номын 14-ийн 17-оос 20-ыг би харах гэж байна. Эхлэл 14-ийн 17-оос 20. За Хидрломерийг хамсаатан хаадтай нь бут цохиод Авраамыг буцаж ирэхэд нь Содомын хаан Шавигийн хүндийд тэр нь хааны хүндий түүнийг угтахаар хурч ирэв. Салемийн хаан Мелхизедек талах дарс аваад гарч иржээ. Тэрээр хамгийн дэд бурхны тахилч байв. Авраамыг юрөөж тэг хэлэхдээ Тэнгэр газрын эзэн хамгийн дэд бурхан Авраамыг юрөөх болтугай. Та нарын дайсныг гарт чинь тушаасан хамгийн дэд бурхан магтагдах болтугай гэв. Авраам түүнд бүх юмнаас 11-ийг өгчээ. 아멘. 자, 아브라함은 율법이 있기 전부터 아브라함은 이와 같이 하나님의 은혜로 대적을 물리치고 이렇게 하나님께서 많은 재물을 주신 것에 대해서 감사한 마음으로 그 소득의 10분의 1을 멜기세덱에게 드렸습니다. За тэгээ энэ Авраам болохоор бүр хууль тэгээ Израилийн ард түмэнд хууль өгөгдөөгүй байх үед л одоо бурхан түүнийг дайснуудаас нь ялуулаад тийм ээ маш хэд хөрөнгө өгсөн учраас түнд талархаад тэгээ талархсан сэтгэлээрээ ингээ Мелхизедек 10-ийнхаа нэгийг ингээ өргөсөн байна тий. 여기 멜기세덱은 바로 하나님이십니다. 바로 예수 그리스도죠. 하나님이시고 신약의 예수 그리스도를 말합니다. Тэгээ энэ Мелхизедек буюу Мелхизедект өргөсөн гэдэг нь болохоор бурханд гэсэн утга байна. Бурханд одоо өргөсөн буюу
одоо тэрүүн тахилч штэ тий хааны бурхны тахилч буюу Иесус Христэд ингээ өргөсөн гэсэн утга байгаа. 자, 여러분, 아브라함은 그 모든 전쟁에서 모든 대적을 이기게 해주신 분이 바로 하나님이시라는 것을 깨달았습니다. За тэгээ Авраам болохоор бүхий л тэр одоо тулалдаанд бүх дайнд өөрийг нь ялуулсан нэгэн бол бурхан гэдгийг тэр ингээ ойлгосон гэж байна тий. 그래서 전쟁에서 얻은 그 많은 재물, 그 소득도 다 하나님이 은혜로 주신 걸로 깨달았습니다. Тэгээ дайнаас тий олзсон маш их бүх олцууд бүх тэр одоо ол зашгууд нь үнэндээ тэр бол бурхан өгсөн зүйлээ гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байж байгаа. 예. 그래 얻는 소득에서 10분의 1을 이렇게 하나님께 드린 것입니다. Тэрээр тэгээд авсан бүх олцуудаасаа 11-ийг нь бурханд өргөсөн гэсэн утга байна тий. 예. 그래 19절 한번 읽어보세요. За 19 дэх ишлэгийг дахиад унших чинь Авраамыг юрөөж хэлэхдээ Тэнгэр газрын эзэн хамгийн дэд бурхан Авраамыг юрөөх болтугай. 예. 이와 같이 하나님의 축복을 받은 아브라함이 하나님의 은혜와 복을 깨닫고 감사한 마음으로 하나님께 이렇게 드린 것입니다. За тэгээ Авраам бас бурханы юрөөлийг авсан байна те энэ дэр. Тэгээ бурхан Авраам бурханы юрөөлийг авсныг бас мэдсэн. Тэгээ бас нэг талархаж байгаа те. Талархаад 11-гээ өргөсөн гэж. 이와 같이 하나님의 은혜 가운데 우리가 믿음으로 하나님께 이렇게 11조를 드리면 하나님께서 반드시 축복해 주신다는 것이죠. Тэгээ бид ч бас бурхны ивэл дунд ингээ амьдэрдэг те. Тэгээ бурхны ивэл дунд эзэнд талархаад түүнд ингээд түүнээс өгөгдөж байгаа бүх зүйлсүүдээс нь 11-гээ буцаагаад талархсан сэтгэлээр өргөх үед эзэн ингээ заавал те буцаагаад бас дахин өрөөх болно. 또 창세기 28장을 한번 봅시다. Тэр дахиад Эхлэл 28 дугаар бүлэг дээр очие. 자, 야곱의 그 믿음을 한번 보겠습니다. Одоо бүгд эндээс болохоор Яаковын итгэлийн талаар харах гэж байгаа. Эхлэл 28 дугаар бүлэг. 자, 에, 10, 15절, 28장 15절부터 한번 봅시다. Тий. За Яаков 28-ын биш Эхлэл 28-ын 15. Харагтун би чамтай хамт байж хаан ч явсан чамайг хамгаалan чамайг дагуулж энэ нутагт буцааж авчирнаа. Би чамд амласнаа биелүүлэх хүртэл чамайг орхихгүй гэж айлтжээ. Амен. 16절, За 16 гэх юм бол Яаков нойрноос ус ирээд эзэн үнэхээр энэ газарт байна. Харин би мэдсэнгүй гэв. 17절, 17 нь тэрээр айн сүрдэж энэ яасан сүрдмээр газар вэ? Энэ бол гарцаагүй бурхны өргөө төдийгүй Тэнгэрийн хаалга юм аа гэв. 18절, 18 тэгээд Яаков өглөө эрт босож дэрлэлсэн чулууга авч баг нь болгон босгоод дээр нь тос асгав. 19절, 19 дээр энэ газрыг асгав. Энэ газрыг Битэл хэмээн тэрээр нэрлэжээ. Тэр 19절에, тэр хотыг өмнө нь Луз гэдэг байжээ. 19절에 베델이 나옵니다. 베델. Амен. 19 дэх харах юм бол энэ Битэл гэдэг нэр гарч ирнэ тийм ээ. 이 베델은 바로 하나님의 집이라는 뜻입니다. Энэ Битэл гэдэг үг болохоор Бурхны гэр гэсэн утгатай ийм үг байгаа. 야곱이 이렇게 들판에서 잠을 자다가 하나님을 만난 곳, 여기가 바로 베델, 하나님의 집입니다. За тэгээ Яаков болохоор өөрөө ч мэдэхгүй талд ингээ унтж байгаа тийм талд ингээ унтна гэсэн унтсан. Гэхдээ тэрээр зүүдэндээ Бурхантай уулзсан буюу тэрээр энэ газрыг болохоор энэ бол Бурхны гэр байна гэж ингэ хэлсэн. 그래서 야곱은 그 하나님을 만난 베델에서 하나님 앞에 소원을 합니다. Тэгээ Яаков Бурхантай уулзсан энэ битээлд Бурхан руу хандаад ингээд нэгэн хүсэлтийг ингээ өргөж байгаа. 20절 읽어봐요. За 20 дугаар ишлэлийг харах юм бол Яаков андгайлан хэрв Бурхан надтай хамт байж миний явж буй энэ замд намайг хамгаалan бас надад идэх хоол өмсөх хувцас өгөөд 21절. өгөөд намайг эцгийн миний гэрт амар тайван буцаавал эзэн миний бурхан болж. 22절.
Бурхан болж бага нь болгон босгосон энэ чулуу минь Бурханы өргөө болох болно. Таны надад өгөх бүхний 11-ийг би танд өргөнө гэлээ. 아멘. 그래서 야곱의 베델에서 하나님 앞에 서원 기도를 했는데 바로 서원대로 하나님이 야곱에게 다 해주셨고 야곱은 그 하나님에게 10분의 1을 이렇게 드리게 된 것입니다. Мгм. За тэгээ энэ дээр харсанчлан Яаков ингээд бурхан руу ийм хүсэлт залбирсан тий залбирсан. Харин эзэн бурхан цаашаа нь харах юм бол Яаковын хүсэлтийн дагуу түүнийг хамгаалж ингээд удирдах өгсөн. Харин Яаков ч гэсэн бас эзэн талархан эзэн бурхандаа 11-гээ өргөсөн талаар гарч. 그래서 우리는 그 하나님의 택한 백성으로서 우리의 믿음의 조상 아브라함과 이삭과 야곱이 하나님께 소원하고 하나님께 드린 11조를 계속해서 우리가 현재까지 앞으로도 주님 오시는 그날까지 하나님 앞에 드리는 것입니다. Тэгээ бид нар ч гэсэн бас энэ итгэлийн өвөг дээдсээсээ ахуулаад тийм ээ ингээ 11-ийг өргөөд эхэлсэн учраас тэрнээс хойш ингээ үе уламжлан 11 гэдэг зүйлийг талархалтайгаар өргөдөг. Одоо ч гэсэн цаашаа эзэн ирэх тэр өдрийг хүртэл ингээ өргөх болно гэж тийм. 이와 같이 믿음의 조상 야곱이 베델에서 하나님을 만남으로 이렇게 하나님 앞에 소원을 하고 하나님의 축복을 받았는데 이 베델이 아모스 시대에는 타락을 했습니다. Тэгээ 타락을 яг 했습니다. одоо энэ дээр хэдүүлээ харах юм бол Яаков бурхантай уулзсан тэр газрыг битэл гэж нэрлээд тий 11-ийг өргөөд ингээ явж байгаа. Гэхдээ энэ битэл яасан гэхээр сая одоо хэдүүлээ Амос номын 4-р бүлгийг харах юм бол энэ дээр эзний өмнө ингээд аль хэдийн завхралд орчихсон байж байгаа тий нөгөө битэл. 타락을 해서 그 11조를 하나님께 드리지 않고 우상을 숭배하면서 우상에게 11조를 드리는 거예요. Энэ дээр анх нэг бурханд өргөж ирсэн шүү дээ. 11-ийг бурханд өргөж эхэлсэн байтал одоо Амос номыг харах юм бол бурханд биш одоо хиймэл шүтэнд тий хиймэл шүтэнүүдэд ингээ 11-ийг өргөж байгаа. 이와 같이 북이스라엘 백성들이 얼마나 하나님을 대적하고 하나님의 원수 노릇하고 하나님이 그렇게 섬기지 말라는 그 우상을 숭배하면서 그 하나님의 11조를 우상한테 바치는 이런 큰 죄를 범하게 되는 것이죠. Тэгээ Израилийн ард түмэн ялангуяа энэ хойд Израиль байгаа байхгүй. Хойд Израиль болохоор бурхныг эсэргүүцээд өөрөөр хэлбэл бурхны одоо өстөн дайсан болж исэн тэр зүйлсүүдэд илүү ингээд тэрний талд ороод тий 11 гихчсэн тийш нь өргөөд ингээд эзний өмнө бүр ингээд одоо завхрал ингээд үйлдэж эхэлсэн гэж. 네. 그러니까 이 베델이라는 것은 믿음의 조상 야곱이 하나님을 만나서 거기서 하나님의 축복을 받고 하나님의 약속을 받고 그 야곱이 너무 감사해서 하나님 앞에 이렇게 11조를 드리기로 소원한 것이고 하나님은 그 야곱에게 축복해 주시고 모든 약속대로 다 이루어 주신 것입니다. За тэгээ энэ дээр харах юм бол энэ битэл уул нь анханасаа ийм байгаагүй тий. Анханаас болохоор Яаков бурхантай уулзаад түүний өмнө бурхнаас зүүд аваад буцаагаад бурхны өмнө хүсэлтийн залбирал өргөөд тий амлалт өгөөд бурхан ч гэсэн Яаковын хүсэлтийн дагуу удирдаад ингэж ирж ирсэн учраас талархсан сэтгэлээр энэ газар ингээ үүссэн байж байгаа. 11 ч гэсэн тэгэж үүссэн байсан. 그런데 이제 이스라엘 백성들이 아모스 시대나 또 호세아 시대 그 믿음이 다 타락하고 하나님을 떠나면서 이렇게 11조를 우사에게 바치는 그런 큰 죄를 범하게 되는 것이죠. Гэхдээ Израилийн ард түмэн болохоор эсэргээрээ нэг хийсэнтэй ялангуяа нөгөө энэ Амосын үед болон Хосеагийн үеүүдэд тий тэр газрын утгаа алдаж эхэлсэн буюу тэгээ бүр ингээ эсэргээрээ бүр өглөө болох ингээ дахил өргөдөг тий бүр ийм химштэйнэр өдөр ингээ бүтэн иргэсэн ийм газар болсон байгаа. 자, 우리가 신명기 한번 봅시다. 신명기. За бүгд дэд хууль номын руу очих гэж байна. 자, 신명기. 자, 14장 Дэд хууль 14 дугаар бүлгийн 22절
14-ийн 22. 데드풀 14-ийн 22. 자, 22절부터 한번 읽어봅시다. 네. За би 14-ийн 22-оос эхлээд уншлаа. Жилийн жилд талбайнхаа гаргадаг ургацын 11-ийг үнэн санаагаасаа өрг. 네, 22절에 분명히 너는 마땅히 매년 토지 소산의 11조를 하나님께 드릴 것이며 했습니다. За тэгээ 22 дээр хэлсэнтэй тодорхой хэлж өгсөн жилийн жилд буюу жил болгон тэгэд талбайнхаа үр жимсний ургацнаас 11-ийг нь бурхандаа өргөөрэй гэж хэлсэн. 그 11조를 통해서 23절에 하나님 경외하는 것을 배우라고 했습니다. За тэр энэ 11-ийг өргөдөг шалтгаан нь юу гэхээр үгээр дамжуулаад чи бурхнаа хүндлэлт суралцаарай гэж хэлсэн 23-ыг харах юм бол 예. 내 하나님 여호와 앞에서 그 여호와께서 그의 이름을 두시려고 택하신 곳에서 이것은 바로 예루살렘 성전이죠. 하나님을 섬기는 예루살렘 성전에서 곡식과 포도주와 기름의 11조를 먹으며 또 소와 양의 처음 난 것을 먹고 내 하나님 여호와 경외하기를 항상 배울 것이니라고 했습니다. За одоо 23 дээр ингэсэн эзэн бурхнаасаа бүхэл өдрүүддээ айн эмээхэд суралцахын тулд эзэн бурхныхаа өмнө гэдэг нь болохоор Иерусалим төсөөлт эзний өргөнд төсөөлтөг нь өмнө нэрээ тавихаар түүнээс сонгож авсан газар гэдэг нь Иерусалимтэй газарт чи үр тариа шин дарас тосныхоо 11-ийг үхэр бог мал сүргийнхээ ууган төлийг идэх ёстой гэж хэлсэн. 자, 이와 같이 하나님께서는 이 11조를 통해서 하나님을 경외하는 것을 배우라고 했습니다. Тэгээ энэ нь болохоор 11-ээр дамжуулаад Бурханаас эмээх, Бурханыг хүндлэх энэ зүйлийг ингээд сураарай гэж хэлсэн. 예. 자, 그 다음에 29절 한번 봅시다. 29절. За 자, тэгээд 28절부터. За тэгвэл 14-ийн 28 29-оос унших гэж байна. 3 жил тутамд жилийн эцсээр тэр жилийнхээ ургацын 11-ийг авчирч хот дотроо хадгалаа. Хотод чинь суудаг та нар дунд хувьч үгүй, өвч үгүй левичүүд мөн цагаач хүн өнчин бэлэвснийг ирүүлж хооллон цатгуул эзэн бурхан чинь гарын бүх үйлд чинь чамайг өрөөх болно гэх. 아멘. 이와 같이 11조가 두 종류가 있어요. 매년 드리는 11조가 있고 또 한 11조는 3년마다 또 특별히 드리는 11조가 있습니다. За энэ дээр харах юм бол 11 гэдэг нь хоёр янз байгаа да. Нэгт нь болохоор жил болгон тий эзэн бурханд өргөх 11 байсан бол энэ дахиад нөгөөт нь болохоор 3 жилдээ нэг удаа өргөх 11-ийн талаар гарч байгаа. Тэгээ тусгай тий хүмүүс зориулаад тий өршөлтөд зориулаад хэрэглэх. 이 3년마다 드리는 특별한 11조는 바로 이게 레위 그 성에 살고 있는 레위 사람들과 또 그 성 중에 있는 나그네 또 고아 과부들이 와서 먹고 배부르게 하라. 그러면 하나님께서 내 손으로 하는 모든 일에 복을 주시겠다고 했습니다. За тэгээд ялангуяа 20-с тэр хэлсэн тий 3 жилдээ нэг удаа өргөх эдгээр тахил нь болохоор 11 нь болохоор ливичүүдэд зориулагдана. За тэгээ ливичүүдэд цагаат хүмүүст өнчин болон бэлэвсэн хүмүүст ингэ зориулагдана гэсэн. Гэхдээ бурхан зөвлөлд бас хэлж өгсөн тий ингээ өргөх юм бол би чамайг бас гарын чинь бүх үлсийг өрөөх болно гэж хэлж өгсөн. 이렇게 하나님께 11조를 잘 드리면 그리고 하나님의 말씀대로 가난한 사람들, 어려운 사람들 이런 사람들을 위해서 특별한 11조로 그들을 잘 섬기면 하나님이 복을 주신다고 했어요. За тэг бид нэр яг эзний үгийн дагуу те хэцүү хүмүүст те сул дорой хүмүүс, ядуу хүмүүс, өнчин хүмүүст ингэ туслаад ингэх юм бол эзэн бурхан бас чамайг бас өрөөж өгнө гэж хэлсэн. 또 이제 말라기 한번 봅시다. 말라기. За бүгдээ Малах ном руу бас дахиад явж байна. 말라기 3장 자 3장 8절부터 한번 봅시다. За Малах номны 3-аас 3 дугаар бүлгийн 8 дугаар ишлэлээс эхлээд харах гэж байна бүгдээрээ. За Малахи. 8절 읽어보세요. 네. 말라기 3장 8절. 네. За Малах 3:8.
Удаагүй. Бурхныг хүн луйвардах уу? Гэсэн ч та нар намайг луйвардаж байна. Гэвч та нар бид таныг яаж луйвардсан юм бэ гэдэг 11 ба үргэлөөр. 아멘. 네. 자, 이 말라기 시대에도, 말라기 선지자 시대에도 이스라엘 백성들이 하나님께 11조를 드리지 않고 이렇게 하나님의 것을 다 자기들이 도둑질 했다는 겁니다. 하나님께 드리지 않았다는 것은 11조를 이렇게 우상에게 바치고 자기들을 위해서 썼다는 것입니다. Мгм. За энэ дээр Малахийн үед ч гэсэндээ бас иш үзүүлэгч Малахийн үед ч гэсэн бас ялгаа авахгүй Израильчууд ингээд 11 гэдэг зүйл дээрээ итгэмжгүй байсан гэж байна те. Өөрөөр хэлбэл тэд нэр өргөхгүй байсан. 우리가 어떻게 주님의 것을 도둑질했습니까? 물어보니까 그 11조와 봉헌물이라 이 11조와 헌물을 하나님께 드리지 않았다는 것입니다. Тэгээ тэд нэр ингээ асууж байгаа те. Бид таныг яаж л өөрчсөн юм бэ гэж асуусан. Тэгсэн чинь 11 болон өргөлөө ингээ өргөөгүй. Ингэснээрээ чи ингээ бурхныг луйвардж байгаа юм шиг луйвардж байна гэж ингэж хэлсэн. 9절 들리고 За 9-р эшлэгийг харвал танай үндэстэн бүхэлдээ намайг луйвардж байгаат бол та нар хараал идэж хараагдсан. Ой, 아, 아멘. 그러니까 이스라엘 백성들이 온 나라가 이렇게 하나님의 것 11조는 하나님의 것입니다. 여러분, 우리 하나님을 섬기는 이 성도들은 10분의 소득의 10분의 1은 내 것이 아니에요. 그건 하나님의 것입니다. 이 За 하나님의 것을 하나님께 드려야 되는 거죠. тэгээ бид нэр бурхны юмыг бурханд өргөх хэрэгтэй те. Ялангуяа бидний хэрэгжилж байгаа бидний бүх зүйлийн 11 нь бурхны байгаа. 그 이스라엘 백성들이 이렇게 하나님의 것을 도둑질했기 때문에 하나님이 이렇게 참 그 모든 그 토지 소산들이 저주를 받았다는 것입니다. За тэгээд тэд нэр яасан гэхээр итгэмжгүй байсанс болоод бурханд нас бүгдээр ингээ хараал авсан гэж. 자, 10절 읽어보세요. 10절. 10-р эшлэгийг харах юм бол миний өргөөнд хоол хүнс байлгахын тулд бүхий л 11-гээ агуулхад авчир. Би та нарын төлөө Тэнгэрийн цонхыг нээж та нарын төлөө ивэлэг хальтал асгах эсхийг та нар одоо үүгээр шалгах гэж түг түмдийн эзэн айлтж байна гэв. Амен. 네. 이렇게 하나님께 11조를 온전한 11조 정말 감사한 마음으로 적은 물질이라도 하나님이 주신 거에 대해서 온전한 마음으로 감사한 마음으로 이렇게 하나님께 드리면 하나님께서는 반드시 복을 주신다는 겁니다. За бид нэр тэ даруй сэтгэлээр дуулууртай байдлаар эзэн рүү хандаад тэ дуулууртай дагах үед эзэн буцаагаад ингээд өргөнөө гэж хэлсэн. Буцаагаад өгнөө гэсэн. 나의 집이라고 했는데 나의 집은 바로 하나님의 교회를 말합니다. За энэ 하나님의 миний 교회. гэдэг нь болохоор чинь бурхны чуулганыг хэлж байгаа тий. 그래서 이 하나님의 교회는 하나님의 것을 받아가지고 그걸로 하나님의 교회를 잘 운영해 나가는 것입니다. За тэгэхээр тэрэн дээр за тэгэхээр эзэн өөрийнхөө чуулганыг өөр ингээ авч явна гэсэн тий. Өөрөө өдөртнө гэсэн. 자, 하나님께서는 하나님을 시험해 보라는 거예요. Энэ дээр үргэлжлэл бурхан намайг шалгаарай гэж хэлсэн тий. 하나님께 11조를 온전한 11조를 하나님께 드려보라는 거예요. 그러면 하나님께서 하늘문을 열고 복을 주시는 것을 보라는 것입니다. За тэг бурхны шалгаад үз. Тэг харин бурхан буцаага та нар Тэнгэрийн ингээ үүдийг нээж өгнө гэж хэлсэн тий. Тэнгэрийн цонхыг нээн гэсэн. 그래서 이 말씀을 깨달은 사람들은 이 하나님께서 복을 받는 비결이 여기 있구나. 네? 하나님께서 주시는 복을 받는 비결이 여기 있구나. 그걸 깨닫고서 하나님 앞에 감사한 마음으로 이렇게 11조를 드리는 것입니다. За тэг энийг ингээд ойлгосон хүмүүс юу гэхээр бурхнаас ерөөл авах нууц нь энэ дагаан биш дээ гэж ингээ ойлгодог. Тэгээ яадаг гэхээр эзэн нэг талархалтайгаар 11 ингээ өргөдөг байгаа тий. 그 여러분 교회 일꾼들은 내가 먼저 하나님 앞에 11조를 먼저 드려야 돼. 내가 먼저.
чуулганы ажилчид ялангуяа те эзний хүмүүс эхлээд хүмүүст ингээд эхлээд эхлээд өөрөөсөө ингээ өргөөд те ингээд зааж өгдөг. Хүмүүст хэрхэн өргөхийг заадаг. 내가 먼저 하나님께 11조를 드림으로써 다른 모든 교인들도 성도들도 그것을 본받아서 하나님 앞에 11조를 이렇게 드리게 되는 것입니다. Тэгээ бид нэр өөрсдөө эхлээд өргөөд ирэх үед өргөөд ингээ үлгэрлээд харуулах үед хүмүүс яадаг гэхээр тэрийг хараад ингээ суралцдаг. Ингэж өргөдөг юм байна штэ гэд ингээ суралцсан. 여러분이 하나님의 교회가 11조를 하나님께 온전하게 잘 드리면 절대로 그 교회는 궁핍하지 않습니다. Яа тэгээ бид бурхны чуулган те ялангуяа эзэнд 11 өргөдөг. Тэгээ итгэмжтэй байдаг ийм чуулган хизээж бурхны өмнө үйлсдэггүй. 우리 믿음의 조상 아브라함과 이삭과 야곱이 가난했습니까? Тэгээ бидний итгэлийн өвгдөөсөө та нар бодож үзэх юм бол тэд нар ядуу байсан гэж юу? 거부가 됐습니다. 거부. М, Ховоо 하나님이 нэгдэг. 큰 축복을 주신 거예요. Тэгээ бурхан тэднэр үнэхээр их ингээ ивэлэг өгсөн байсан те. 이와 같이 우리가 믿음의 조상 아브라함과 이삭과 야곱처럼 하나님 앞에 감사한 마음으로 온전한 11조를 드리면 하나님께서는 반드시 하늘 문을 열고 우리에게 복을 쌓을 것이 없도록 반드시 풍성히 주신다고 했습니다. Тэгээ бурхан тэгээ бидний өвгд эзэж гисэн те маш ингээ баян байсан. Тэг бид нар ч гэсэн талархах сэтгэлээр эзэнд өргөх үед эзэн яа тэгэхээр хэлсэн те Тэнгэрийн хаалгыг ингээд нээж өгнө гэж хэлсэн бидний төлөө. Амен. 여러분 한번 시험해 보세요. Та нар ч гэсэн бас ингээд бурханы нэг шалгаад үзээрэй. 나도 지금까지 참 에, 교회 여러 교회를 맡아서 이렇게 섬겼지만 이 11조를 하나님 앞에 정성을 다해서 잘 드렸습니다. Тэгээ пастор гэсэн урд нь ингээ ер нь нэлээд хэдэн чуулгануудыг ингээ хариуцаад те тэднэрт ингээ үйлчилж байсан. Гэтэ тэдгээ тэр үйлчилж байгаа хугацаанд ч гэсэндээ 11 дээр үргэлж ингээ итгэмжтэй байсан гэсэн. 어딜 가든지 하나님이 이렇게 궁핍하지 않도록 채워주시는 거예요. Тэгээ ямар ч үед те эзэн бурхан дандаа ингээ итгэмжтэйгээр дүүргэж өгдөг байсан. 그리고 이 한국에 있는 많은 교회들이 어떻게 이렇게 교회를 하나님이 부유하게 하시는가? 바로 11조. 하나님께 드리는 이 11조를 통해서 하나님은 그 교회를 부유하게 하십니다. Тэгээ хүмүүс тэгдэг зарим чуулганыг ямар баян цулаан бэ гэдэг. Гэхдээ тэрний нууц нь юу гэхээр 11. Тэгээ 11-ийг өргөх тусам эзэн яадаг гэхээр тэр чуулганыг ингээд маш хөгжүүлээд тэ ингээд айгуу зузаатгаж хөрөнгөжүүлж өгдөг. 그리고 11조를 온전한 11조를 드리는 그 성도들의 가정, 그 가정들을 하나님이 반드시 축복해 주십니다. Тэгээ бас гэр бүл дээр гэсэн ялгаа байхгүй. 11 дээр итгэмжтэй байдаг гэр бүлүүдийг адилхан бурхан заавал ингээд 예. одоо өрөөж өгдөг, цутгаж өгдөг. 몽골에 있는 우리 하나님의 종들께서 정말 이 말씀을 먼저 순종하시고 본을 보이십시오. За тий Монголд байгаа тий манай итгэлийн гэр бүлийнхэн хамгийн эхлээд тий энэ үгэн дээр дуулууртай байснараа тий эснийг ингээд шалгаж үзээрэй. 여러분의 교회가 결코 궁핍하지 않을 것이고 하나님의 약속대로 풍성할 것입니다. Амен. Тэгээ та нарын чуулганууд ч гэсэн тий хизээч ингээд дутагдахгүй. Шалгаад үз хизээч дутагдахгүй харин ч бүр тий маш их ингээд элбэг байх болно. 자, 그렇게 토지 소산의 11조를 하나님께 잘 드리면 11절, 12절 하나님의 약속이 이렇게 따릅니다. 네. 그래서 말라기 3장이죠. 3장 11절 네, 12. 3장 11절, 예. 12절. Малах 10-ын Малах 3-ын 11, 12-аас цааш нь үзэх юм бол ингэж байна. Би та нарын төлөө цөлмөгчийг зэмлэх болно. Тэгвэл тэр газрын үр жимсийг устгахгүй. Талбай дах усан үзмийн мод чинь жимснүүдээ унгахгүй байх юм аа гэж төв дүндийн эзэн айлдаж байна. Та нар баяр хөөртэй нутаг болох учраас үндэстнүүд бүгдээр та нарыг өрөөгдсөн гэж дуудана. Хэмээн төв дүндийн эзэн айлдаж байна. Амен. 네, 네. 여러분, 이 교회에서 이걸 가르쳐야 돼, 성도들한테. Тэгээ та 가르쳐야 돼. нар бас чуулган дээр энийг ингээ заах хэрэгтэй. 네. 이 말씀대로 하나님을 섬기면 반드시 하나님이 그 교회를 복되게 하시고
그 성도들의 가정을 하나님이 복되게 해주시는 겁니다. Тэгээ энэ үгнүүдийг те энэ үгийн дагуу бид нэр заах үед бурхан үнэхээр заах үед тэднийг ингээ хэрэгжүүлэх үед эзэн бурхан үнэхээр ингээ өрөөх олон тэр газруу те тэр гэр бүлүүдийг ч гэсэн. 자, 이 몽골이 하나님께 축복을 받는 비결이에요. За энэ бол монголчууд те бас эзний өмнө эзнээс өрөөл авах нэг нууц энэ дэр гарч ирж байгаа. 아, 그런데 아모스 시대에 이스라엘 백성들이 그 11조를 우상한테 바친다 그 말이에요. Гэхдээ Амосын үеийг одоо хэдүүлээ үзэж байгаа. Тэ Амосын үеийг харах юм бол Израильчууд энэ одоо 10-ынхаа нэгийг бурхандаа биш хиймчтэнд өргөж байгаа тийм. 그러니 하나님이 얼마나 참 진노하시는 것입니까? 예? Бурхан тэрийг хараад хичнээн ингээ хилэгнэж байгаа бол тийм хилэгнэж байна. 자, 그 다윗은 시편 16편 4절에 이렇게 말씀했습니다. За дуулал 16-гийн 4-ийг харах юм бол Давид ингэж хэлсэн. 음, Мм. 자, Өөр 읽어보세요. 16편 4절. өөр юмс шүтгсдийн гай зовлон үржин ундаан өргөлийг нь цусаар би өргөхгүй. Уруулаараа нэрийг нь ч гаргахгүй. 아멘. 네. 다윗은 이것을 철저히 알기 때문에 우상한테 다른 신에게 예물을 드리고 다른 신을 섬기는 것은 고통을 받을 것이고 괴로움을 당한다는 것입니다. За тэгээ өөр юунд те өөр Давид энийг мэдчихсэн. Тэгээд ялангуяа өөр бурхтын өөр шүтэний талаар шүтэн мөргөх юм бол энэ ямар их зовлонтой вэ гэдгийг мэдчихсэн гэж хэлж байгаа тийм. 우리가 교회에서 11조를 드리는 것은 하나님께 드리는 것입니다. 하나님께 드리는 거예요. 그 목회자에게, 목사에게 드리는 게 아니고 하나님께 드리는 겁니다. Тэгээ чуулганд бид нэг 11 өргөдөг тийм. 11-ийг өргөж байгаа нь болохоор бид нэг тухайн пастортай өргөж байгаа юм ерөөсөө биш байгаа. Харин бурхан өргөж байгаа зүйл байгаа. 사람한테 드리는 게 아니에요. 하나님께 드리는 겁니다. Тэгээ хүнд ингээ өргөж байгаа юм ерөөсөө биш байгаа. 그래서 우리가 하나님의 일을 하는 일꾼들이 그 하나님께 드리는 11조를 가지고 생계, 먹고 살도록 하나님이 그렇게 말씀해 주신 겁니다. Харин бид нар бурханд ингээд өргөх үед те эзэн бурхан яасан гэхээр эзний өөрийнхөө ажилчдыг тэр зүйлээс та нар ингээд харин хооллоорой. Буюу те одоо амьдралын хэрэгтэй зүйлсээ те авах талаар бурхан ингээд зохицуулж өгсөн байна. 그래서 이 하나님이 이렇게 11조를 통해서 교회 일꾼들을 이렇게 생계를 유지하고 살아갈 수 있도록 하나님이 그렇게 말씀하셨어요. Тэгээ бурхан тэг зохицуулсан тийм ээ. Та арт түмнээс 11 өргөлүүдийг өргөх үед тэр өргөлүүд ундаасаа бурхан чуулганы ажилчдыг тэндээс ингээ хооллох хуйсаар ингээ зохицуулж өгсөн байна. 그래서 사도 바울도 예, 그 하나님의 일꾼들에게 그 11조를 드려서 하나님의 일꾼들을 잘 살도록 이렇게 해야 된다는 것입니다. За тэгээ Илч Паул ч гэсэн бас ингээд хэлжсэн тий. Эзний ажилчид 11-ийг ингээд 11-ээс бас ингээд хооллох хэрэгтэй талаар хэлж өгчээсэн. 마땅히 복음의 일꾼들은 하나님의 일꾼들은 하나님의 것으로 이렇게 살아가게 되어 있습니다. Тэгээ эзний ажилчид бол тэ эзний зүйлээр тий хооллож эзний зүйлсээс ингээд хүртэх хэрэгтэй байгаа. 그래서 이와 같이 하나님의 교회가 이렇게 하나님의 축복 가운데 풍요롭게 되는 것은 하나님 앞에 11조를 잘 드림으로써 그렇게 복을 누리는 것입니다. За тэгээд дахин хэлэхэд эзний өмнө те ерөөлийг авдаг нэгэн бол 11 гэдэг зүйлийн нууцын дагуу үйлснээрээ эзнээс ингээ ерөөлийг авдаг юм аа. 여러분이 몽골에 있는 우리 사랑하는 우리 하나님의 교회들도 이렇게 정말 11조를 하나님 앞에 감사한 마음으로 이렇게 한번 드려보세요. 하나님 반드시 그 약속대로 이렇게 궁핍하지 않도록 하나님께서 반드시 부족함이 없도록 하늘문을 여시고 하나님이 이렇게 부어주십니다.
Амен. За тэгэхээр бид нэр ялангуяа Монголд байгаа тийм манай одоо эзний арт түмэн тийм эзний чуулганууд эзний өмнө 11 гэдэг зүйлээр эзэнтэй ингээд илүү ойрхон байх юм бол эзэн заавал ингээд тийм ямар нэгэн байдлаараа дутах зүйлгүй тийм гачигдах зүйлгүйгээр эзэн өрөөх болно гэх. Амен. 여러분 어린 아이들, 자녀들과 어린 아이들한테 이걸 가르쳐야 됩니다. Бид нэр хүүхдүүдтэй ч гэсэн сайн сайхныг хүсэж байна гэвэл энийг зааж өгөх хэрэгтэй. 그럼 반드시 그런 아이들은 하나님이 복을 주십니다. Тэгээ эзэн бурхан тэр хүүхдүүдэд заавал өрөөлөг болох бол. Амен. 여러분 자녀들과 주일학교 어린아이들이 하나님의 축복을 받도록 이 말씀을 잘 가르쳐 줘야 됩니다. Мгм. Тэгээ бид нэр эзний хүүхдүүдтэй ялангуяа өөрсдийнхөө хүүхдүүдэд төдийгүй чуулганы хүүхдүүдэд те энэ үгийг ингээд заавал зааж өгснөөрөө тэр хүүхдүүдэд ингээд өрөөгдөх нууцыг бас зааж өгөх хэрэгтэй. 자, 아모스 4장 4절. За сая хэдүүлээ Амос 4-ийн 4-ийг уншсан те. 이 타락한 이스라엘 백성들이 우상을 숭배하는데 이렇게 아주 열심으로 Мгм. 3일마다 11조를 드린다는 것입니다. За тэгээ Израилийн ард түмэн одоо эзнээс өөр зүйл ингээд өөр зүйлийг мөргөж байгаа хэрнээ тэд нэр маш хичээнгүйлэн мөргөж байгаа. Бүр ингээ дөрвийн сүлийг харах юм бол тий 11 гэдэг зүйлийг бүр 3 хоног болгонд 11 өргөж байгаа. 그다음에 5절 한번 보세요. Яг 5 дугаар эшлэл рүү явлаа. Үндсэн талхаараа бас талархлын өргөл өрг. Цайн дурын өргөлүүдийг зарлан тэднийг сонсго. Учир нь Израилийн хүүгүүд та нар үүндээ дуртай ажээ гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. 이것도 아멘. 우상 숭배하는데 이스라엘 백성들이 이렇게 우상에게 제물을 드린다는 것입니다. За тэгээ ингэж одоо Израилийн ард түмэн тэр хиймчтнүүдэд ингэж өргөл өргөдөг гэсэн тэ өргөл өргөж үйлчлдэг гэсэн. 원래 이 수은제라는 것은 하나님이 주신 축복을 감사한 마음으로 하나님께 드리는 감사 예물입니다. Мгм. За тэгээ уулан дээр өргөл гэдэг зүйл болохоор чинь Бурханаас өгж байгаа талархаад Бурханаас өгөгдөж байгаа зүйл талархаад өргөдөг зүйл байгаа тийм. 또 낙헌제가 있는데 낙헌제는 또 자원 예물입니다. 자발적으로 하나님 앞에 감사해서 자원 예물이라고 그래요. 자발적으로 기쁨으로 하나님께 드리는 예물입니다. За бас дахиад ингээд нөгөө одоо сайн дурын өргөл гэж бас байгаа тийм. Сайн дурын өргөл гэдэг нь болохоор бас ингээд талархсан сэтгэлээрээ ингээд өргөдөг тийм. Өөртөө мэдээд өргөдөг өргөл байгаа. 이와 같이 수은제나 낙헌제 다 하나님께 드려야 되는데 우상을 섬기면서 우상에게 바친다는 것입니다. Гэхдээ Израилийн ард түмэн яасан гэхээр эдгээр зүйлсүүдийг яг хиймжтэнд өргөсөн гэсэн тийм. 그러니까 우리가 11조 외에 우리가 하나님 앞에 감사, 헌금 매 주일마다 하나님 앞에 나올 때 빈손으로 나오지 말고 감사한 마음으로 이렇게 하나님께 감사, 헌금을 드리는 거죠. Бид нэр тэгээ яадаг гэхээр талархлын өргөл гэдэг зүйлийг бас 11-ээс гадна талархлын өргөлийг авчирдаг тийм ээ. Эзний өмнө ирэхдээ хоосон гараар бүү ирээрээ гэдэг үтнээсээ хоосон гараар ирэхгүй тул бүгдээрээ талархлын өргөлүүдэд одоо 7 хоног болгон ингэ өргөдөг тийм ээ. 자, 신명기 16장 한번 봅시다. За хэдүүлээ дэд хууль номны 16 дугаар бүлгийг харъя. 신명기 16장. Мгм. 자, 여기에도 이제 하나님이 절기 때마다 하나님 앞에 나올 때, 자, 하나님 앞에 감사로 예물을 드리는 것이죠. Мгм. За энэ дээр харах юм бол бид нэр талархсан сэтгэлээрээ эзний өмнө их болгондоо өргөл өргөтлөөр гарч байгаа. 자, 어, 13절부터 16장 13절부터 17절까지 한번 읽어보세요. Нэ. За энэ нөө баярууд дээр яаж өргөх талаар гарч байгаа. Дэд хууль номны 13-аас 17 үзэх гэж. 16-гийн 13-аас 17 унших гэж байна. За та нар өтрмээсээ мөн дарс шахуургаасаа хурааж авсны дараа майхан баярыг 7 хоног тэмдэглээ. Тэр баяраараа чи болон чиний хүү, охин, зарц, шивгчин танай хотод оршин суудаг Леви хүн
цагаач, үнчин, бэлэвсэн хүмүүс цөмөөрөө хөөрөн баярлаа. Чи эзний сонгож авах газарт эзэн бурхныхаа өмнө 7 хоног баярыг тэмдэглэ. Эзэн бурхан чинь чиний бүх бүтээгдэхүүн гараар хийсэн альва ажил үйлсийг чинь ивэж өрөөх учир чи сэтгэл дүүрэн баярлаа. Жилд 3 удаа танай бүх эрчүүд түүний сонгох газарт эсгээгүй талхны баяр 7 хоногуудын баяр майхан баяраар эзэн бурхныхаа өмнө үзэгдэх ёстой. Тэд эзний өмнө гар хоосон үзэгдэж болохгүй. Эзэн бурхныхаа өгсөн өрөөлийн хэрээр хүн бүр гарынхаа өгч чадах хэрээр өргөө гэв. Амен. 아멘. 자, 각 사람이 하나님이 여호와께서 주신 복을 따라서 힘껏 이게 하나님께 예물을 드리라는 것입니다. За ингэсэнтэй хүн болгон эзний тэр хүнд өгсөн өрөөлийн хэрээр эзний өмнө ингээ өргөл авчраарэ гэж хэлсэн. 하나님 앞에 나올 때 빈손으로, 빈손으로 그냥 덜레덜레 그냥 빈손으로 나오지 말고 하나님이 주신 것을 작은 물질이라도 하나님께 주신 것을 감사해서 하나님께 드리라는 거예요. За энэ дээр те бид нэрийг хоосон гараар манайхаар хоосон гарааг анзаглаад байдаг шиг тэгж биш те харин эзнээс өгсөн ивэлийн дагуу игч бай багч бай та ивэцнийхээ хэрээр эзний өмнө үзэгдэрэ гэж хэлсэн. 야, 참 이 미국이나 이 한국 교회들이 이렇게 하나님께서 복을 주신 그 이유가 뭐냐면 하나님께서 주신 물질을 예, 하나님께 감사한 마음으로 드렸기 때문에 그래요. Мгм. За одоо ингээ харах юм бол хүчрэх орнууд гэдэг чинь тийм Америк байна, Солонгос байна. Ингээ харах юм бол бид нар яагаад ийм хүчрэх, ийм хөгжингүй байна вэ гэхлээр тэд нар эзэн энэ биднэрт өгч байгаа зүйлэл бурхных гэдэг мэдсэн. Тэгээ буцаагаад эзэнд ингээд өргөдөг тийм ийм арт юм байна. 여러분 가난하다고 해서 이렇게 하나님께 드리지 않는다 하면 여러분 그 가난을 벗어날 수가 없습니다. Бид нар ингээд байхгүй гэд ч юм уу те би өгөх юмгүй байна эсвэл ядуу байна гэд ингээд эзэнний өмнө ирээд байвал те та тэр одоо энэ байдлаасаа гарч чадахгүй ядуугаасаа. 예수님도 이 가난한 과부들이 하나님 앞에 나와서 그 그 적은 동전을 드릴 때 칭찬해 주었습니다. Тэгээ хичнээн эзэн Есүсийн үед ч гэсэн би ядуу хүмүүс байсан те тэр үед нэг ядуу бэлэвсэн эмэгтэй өөртөө эзний өмнө ингээ одоо цэцоосоо авчирч байгаа те тэгээ хоёр цэцоосоо авчирч өргөж байгаа байсныгаа гэтээ эзэн Есүс тэрийг хараад бас одоо сайшааж ирсэн те. 부자들이 많은 돈을 하는 것보다 가난한 과부들이 적은 돈을 하나님께 드릴 때 그들은 오히려 칭찬해 주고 예수님 축복해 주신 거예요. Тэгээ магадгүй баян хүмүүс тий өөрсдөөсөө янз бүрийн ихцэл авчирч өргөжсэн ч гэсэндээ эзэн Есүс тэр одоо бэлэвсэн эмгтээчүүдийг харахтаа өөртөө байгаа жоохон зүйлийг өргөж байгаа тэр хүмүүсийг хараад ингээд тэр хүмүүсийг сайшааж ирсэн гэж. 예. 이와 같이 하나님의 말씀대로 잘 순종하고 하나님을 섬기면 하나님은 반드시 궁핍하지 않도록 하나님은 반드시 복을 주시는 겁니다. Тэгээ энэ үдшилэн бид нар эзний үгийн дагуу тий эзний үгэнд дуул ууртай дагаад өргөх үед тий эзэн хизээш тэр хүнийг ингээд гачаал донд орхихгүй. 아모스 4장 이제 6절 한번 봅시다. За бүгдээрээ Амос номны 4-ийн 6-аар явж байна. За 6-ыг уншлаа. Бүх хотод чинь би та нарт цэвэрхэн шүд. Бүх газар чинь хүнсний гачигдал өгсөн. Гэсэн ч та нар над руу эргээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. 예. 자, 6절부터 11절까지는 세 번째 대지입니다. За одоо энэ 6-аас эхэл 6-аас 11 дэх эшлэл болохоор 3 дугаар дэд сэдв явж байгаа. 이스라엘 백성들이 그 하나님의 징계를 받으면서도 회개하지 않는 것을 하나님이 책망하셨습니다. За тэгээ энэ дээр болохоор юу гарч ирлээ 3 дугаар дэд сэдвүүд дээр болохоор Израилийн ард түмэн дээр эзэн хэлсэнтэй эзэн хэлээд эзний одоо сахилга бат эзний шийтгэл ингээ ирж байгаа. Гэхдээ тэрийг авсан ч гэсэндээ Израилийн ард түмэн гимшээгүй талаар ингээ зэмлэж байгаа. 네. 여기 성경 본문을 보게 되면 이스라엘 백성들을
하나님의 다섯 번이나 계속해서 하나님이 징벌을 내리시는 겁니다. За энэ дээр ингээ харах юм бол одоо яг ингээд үйл явцуудыг харах юм бол бурхан тэг үргэлжлүүл ингээ 5 удаа тэднэрт ингээд одоо юу өгсөн байгаа. Сахилгажуулалт өгсөн байгаа. 하나님이 회개하기를 기다리시다가 끝까지 회개하지 않으면 결국은 이제 하나님이 징계가 시작됩니다. Тэгээ бурхан хүмүүсийг тэг ингээд хүлээдэг, гимшгийг нь хүлээдэг. Тэг хүлээж агаад бүр болохгүй тий хүлээгээд ч болохгүй бол харин яадаг гэхээр тэр хүмүүсийг ингээд сахилгажуулдаг. 네. 이 гэж бол 하나님의 징계가 시작되면 정신이 없습니다. 아마야. 사방에 다 하나님의 사방을 다 하나님의 이렇게 다 고통 가운데 환란 가운데 막 몰아붙이는 거예요. 사방에서. тэгээ яах вэ гэхээр хэрвээ нэг л бурхны тэ сахилгажуулалт эхлэх юм бол хүмүүс ингээд тэгээ бүр ингээд байц сууж чадахгүй болдог. Буюу амар тайван огт байж чадахгүй. Яагаад гэхээр эргэн тойрон 400 те ингээд зэрэг ингээд үйлдэлтэй. 인간의 힘으로 그 하나님의 징벌을 피할 수가 없는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн ингээд нэг өөрийнхөө хүчээр тэр бүх зүйлийг ингээд давж гарах чадахгүй хэмжээний байдал оролдог. 그래서 이게 하나님의 징계인 줄을 깨달아야 되거든요. Тэгэхээр бид нэр энэ нь ийм байдал нь бурхнаас ингээд сахилгажуулалт ирж байна гэдэг бид нэр ойлгох хэрэгтэй, ухаарах хэрэгтэй. 이게 하나님이 징계하시는구나. 이 하나님이 징계하시고 하나님이 간섭하시는구나. 이걸 깨달아야 됩니다. Бид нэр энэ бурхан тий эзний хийж байгаа зүйл байна. Эзэн тодорхой хэмжээний ямар нэг зүйлийг ойлгох гэдэг байна гэдэг бид нэг ойлгох хэрэгтэй. 우연히 자연적으로 그냥 일어나는 일이 아니에요. Тэгээ альва зүйл төр гинтхэн ч юм уу тий санаандгүй хийгдсэн зүйл ч юм уу санаандгүй боссон зүйлсүүд гэж байдаггүй асуудлууд. 예수님께서도 하나님의 허락 없이는 참새 한 마리도 안 떨어진다고 했습니다. Тэгээ эзэн Иесус бас хэлжсэн тий бурхан зөвшөөрөхгүй бол бор шуу нисэж байгаа бор шуу өөр унна гэж байхгүй гэж хэлсэн. 하나님의 허락 없이는 머리카락 하나도 안 빠지는 거예요. Тэгээ бас бурхан зөвшөөрөхгүй бол үснээс чинь нэг ширхэг ч гэсэн унна гэж дураараа унна гэж байхгүй гэсэн. 예. 이 세상의 모든 일이 하나님의 허락으로 말미암아 이렇게 모든 일들이 발생하는 것입니다. Тэгээ энэ дэлхий дээр болж байгаа бүх зүйл дээр эзэн бурханы төлөвлөөний дагуу тий эзний зөвшөөрлийн дагуу эзэн үйлдэх гэсэн учраас ингээ үйлдэгдэж байгаа зүйлүүд гарч ирж байгаа. 여러분 신명기 28장을 나중에 한번 읽어보세요. 거기 보시면 정말 하나님이 이 징계하시고 하나님이 복 주시는 내용이 자세하게 나옵니다. За тэгээд та нар маань дэд хууль номны 28 дахь бүлгийг дараад нэг цаг гарахлаар уншиж үзээрэй. Тэн дээр харах юм бол эзэн үнэхээр одоо шийтгэхдээ хэрхэн шийтгэдэг. Эзэн үнэхээр өрөөхдөө хэрхэн өрөөдөг талаар ингээ гарч байгаа. 이런 일들이 우리 삶 가운데 일어날 때, 이거 하나님의 손이구나. 하나님이 하시는구나. 그걸 깨달아야 됩니다. Тэгээ бид нэр тэдгээр зүйлүүдийг тийм зүйл таны амьдралд магадгүй байна гэх юм бол энэ эзний мотор байна гэдгийг бид ингээ ойлгох хэрэгтэй. 하나님이 성경대로 이렇게 복을 주시고 또 하나님이 성경대로 이렇게 벌을 내리시는구나. 그걸 깨달아야 됩니다. За тэгэхээр тэрийг яах вэ гэхээр бид нэр энэ бурхны хийж байгаа зүйлүүдийг бид нэр ойлгох нь агай чухал байгаа. Эзний үгийн дагуу болдго юм байна гэдгийг альва зүйл. 자, 하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 저희들을 불러주심을 감사합니다. Эзэн минь та энэ цагт ч мөн биднийг дуудсны төлөө талархъя. 하나님의 말씀을 우리가 잘 깨닫고 이 말씀을 가지고 하나님의 일을 충성되게 잘 감당할 수 있게 해주시옵소서. Эзэн минь таны үгийг бид нар зөв сонсож, зөв ойлгож, таны үгийн дагуу үр жимсгэн дуулууртай байхад тусалж өгөөч. 하나님 저희들을 축복하셔서 하나님의 일을
하나님의 뜻대로 잘 감당할 수 있게 해주시옵소서. Эзэн минь та биднийг өрөөж таны ажлыг таны хүслийн дагуу дуулууртай хийхэд та тусалж өгөөч. 많은 사람들이 우리가 전하는 이 하나님의 말씀을 듣고 순종해서 복을 받게 해 주시옵소서. Олон олон хүмүүс бидний дамжуулах таны үгийг сонсохдоо тэд нар дуулууртай дагахдаа танаас өгөгдөх өрөөлөг бүртгэхэд нь туслаач. 또 많은 사람들이 회개하고 하나님께 돌아오도록 하나님 축복해 주시옵소서. Мөн олон хүмүүс гэмшин эзэн тань руу буцан ирэх үедсээр та тэднийг удирдах өгөх болтугай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Энэ Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 아멘. 자, 아모스 4장 6절 읽어보세요. За Амос 4-р бүлгийн 6-р эшлэгийг уншиж чинь. Бүх хотод чинь би та нарт цэвэрхэн шүд. Бүх газар чинь хүнсний гачигдал өгсөн. Гэсэн ч та нар над руу эргээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. 아멘. 6절은 첫 번째 하나님의 징계입니다. За энэ болохоор эхний шийтгэл байгаа. Эснээс халахжуулалт байгаа. 자, 이 첫 번째 징계는 그 이스라엘 백성들의 이 치아죠. 이 치아를 하나님이 깨끗하게 한다는 것입니다. 깨끗하게 하겠다. Мгм. За нэгдүгüрт нь болохоор шүдэн ингээд цэвэрхэн байлгана гэсэн тий. 자, 이것은 하나님의 징계죠. Мгм. Энэ нэг талаараа бурхны сахилгажуулалт байгаа тий. 자, 이 기근, 하나님이 기근을 내려가지고 양식이 다 이렇게 떨어지게 한다는 겁니다. 양식이 다 떨어져서 먹을 것이 없어. 먹을 것이 없어서 그 입이 먹을 것이 없어서 그 이빨이 한가하다는 것입니다. Мгм. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ шүдээ цэвэрлэнэ гэдэг нь болохоор өсөглөн гэсэн утга тий. Тэднийг идэх юм байхгүй болохоор тий юм идэх боломжгүй. Тэгэхээр чи шүдэн цэвэрхэ гэсэн утга. Өсөглөн байдал. Мгм. 아, 여러분, 몽골에 그 가축이 많이 있잖아요. 가축이 많은데 만약에 하나님께서 그 가축들을 이렇게 먹지 못하게 한다면 мгм. 몽골 사람들이 그 이빨이 한가하단 말이에요. 먹을 게 없으니까. Мгм. Тэгээ одоо жишээлбэл манай Монголд чинь ингээл мал сөрөг ихтэй гэлдэг тийм ээ. Манайх нэг бүгдээр ингээл малтай гэж ойлгож байгаа даа. Гэтэ малтай байлаа ч гэсэндээ тэгээ тэр бүх зүйлийг идэх боломжгүй боловчвол яг бидний аам ингээд маш тийм заав чөлөөтэй болно гинэ. Идэх юм байхгүй болохоор. 아, 몽골에 가면은 그 양고기라든가 말고기, 소고기 뭐 이렇게 고기가 참 먹을 때 아주 맛있는데 мгм. 먹을 게 없다면은 이 사람이 다 그 이빨이 아무것도 하지 못하는 거예요. Мгм. Тэгээ бид нэр тий одоо Монголд байдаг хонь байна, морь байна, адуу байна, тий үхрийн мах байна. Ингээ гоё амттай махнууд ихтэй. Гэтэ тэдгээрийг ингээд идэхгүй одоо идэх боломжгүй болно. Бидний энэ шүдэнд ингээ хийх ажил байхгүй болчих тий шүд ингээ ажиллагааг болно. 여러분 고기를 맛있게 먹으면 그 이빨 사이에 고기가 끼고 막 입에 좀 이렇게 막 Мгм. 좀 음. 지저분해질 수 있지만 그 음식을 먹어서 배가 부르게 되니까 얼마나 그 좋은 겁니까? Мгм. Гэтэ яг хөглөрөө бид нар одоо энэ чинь шүдийг цэвэрлэн гэсэн тий бурхан энэ болохоор чинь тэг үнэхээр яг нэг тэр шүдэнд хийх ажил байхгүй буюу ингээд өлснө гэсэн утгаа тий. Нэг бодлын инээдтэй юм шиг боловч нөгөө талаараа маш харамсмар тий. 아, 이빨이 더러워질까 봐. 난 밥을 안 먹겠다. 고기를 안 먹겠다. 뭐 그런 사람 있어요? Хүмүүс ерөнтэй ингээ тий миний ам муухай болчих магадгүй миний шүд муухай болчих магадгүй гэдэг би юм идэхгүй гэдэг хүн бол байхгүй шүү дээ тий. 아, Мгм. 이빨은 또 칫솔로 이게 닦으면 되잖아요. 예? Мгм. Тэгээ угаасаа бид нар идэх ёстой учраас энийг цэвэрлэх тусгай сойз гэдэг зүйл ч гэсэн байдаг тий. 예. 그 이빨이 고기가 끼고 이빨이 지저분한 사람이 죽는 건 아닙니다. Мгм. За тэгэхээр одоо тий бидний энэ шүдэнд ингээл шүдний цавсраар мах ороод тий мах ороод ингээд одоо яаж тэр хүмүүс л өлснө гэж бол өлсөхгүй шүү дээ тий. Тэгтлээ ингээд цатгалан байна гэсэн утга. 양식을 먹지 못하면 죽는 것이죠. Харин тийм хүмүүс өөхгүй эсрэгээрээ идэхэн
олж иж чадахгүй хүмүүс л харин яах вэ гэхээр үгүй шүү дээ тий. 이와 같이 하나님께서 이스라엘 백성들이 기근을 통해서 양식을 떨어지게 해서 먹지 못하게 하겠다. 이게 하나님의 징계라는 겁니다. Энэ болохоор тэд нэр идэх юмгүй болгож байгаа гэдэг нь болохоор Бурхны одоо өгж байгаа сахлагжуулалт гэж. 그런데도 깨닫지 못하고 하나님께 돌아오지 않는다는 것입니다. Гэхдээ тэгсэн ч гэсэндээ Израилийн ард түмэн ойлгоогүй гэсэн. Ойлгохгүй, ухаарахгүй ингээ эзэн рүү эргээгүй гэж байна. 다음 7절 또 읽어보세요. 두 번째 За 징계. 7 дугаар ишлэгийг харъя. За 7 дугаар ишлэл дээр болохоор ургац хураатал 3 сар үлдээд байхад би та нараас бороог бас татсан. Тэгээд би нэг хот руу бороо явуулж нөгөө хот руу бороо эс явуулав. Нэг хэсэгт нь бороо орж байхад бороо ороогүй хэсэг нь хатсан. 아멘. 자, 이 7절은 두 번째 징계인데 바로 이 기갈입니다. 비를 내리지 않아서 이렇게 그 땅이 물이 떨어지고 곡식이 다 시들어 버린다는 거죠. Мгм. За энэ болохоор хоёр дахь сахилгажуулалт ингээ явж. Нэг хотод бороо орж нөгөө газарт нь бороог нь бурхан татсан гэсэн тий. Тэг бороог нь татаад ирэнгүүт тэн чинь ургаж исэн ургацууд нь ингээ хатаж эхэлсэн гэсэн. 자, 이 하나님이 이스라엘 백성들을 이렇게 징계하시는데 양식을 먹지 못하게 하고 또 물을 마시지 못하게 하고 어, 이렇게 하나님이 징계하신다는 거예요. За тэг бурхан тэднэр дээр яасан гэхээр одоо идэх хоолгүй болгоод бас уух усгүй бас ингээ болгож. 어떤 성읍에는 하나님 비를 내리게 하고 또 어떤 성읍에는 하나님이 비를 내리지 않게 하고 이게 다 하나님이 하시는 것입니다. Тэгээ бурхан өөрөө ингээд бороог хаана оруулах вэ гэдэг тэр мэдэн тэ. Тэгээ яасан гэхээр нэг хотод нь бороо орж яхад нөгөө хотод нь бороо орохгүй байхаар бурхан ингээд удирдсан гэж. 여러분 몽골에도 울란바토르는 하나님이 비를 안 내리게 하기도 하고 그다음에 다랑 같은데 하나님이 비를 많이 내리기도 하고 그러면 울란바토르는 물이 없으면 이 다랑까지 가가지고 물을 가지고 와야 되잖아요. Тэгээ жишээлх юм бол одоо Улаанбаатарт бурхан бороог ингээд зогсоогоод тий харин дарханд ингээд бороо оруулчих гэж бодох юм бол бид нар ус одоо олохын тулд ч юм уу тий дархан үртэл явах хэрэгцээс гарахыг үгүйсэхгүй гэх мэтчлэн одоо тухайн үеийн нөхцөл байдлаар харах юм бол тий. 또 울란바토르하고 또 날라이크에 또 비를 하나님이 날라이크는 비를 내리게 하고 울란바토르는 비를 안 내리게 하고 하나님 하신다는 거예요. Тэгээ бурхан тий магадгүй Улаанбаатарт яг ингээд бороо ингээд орохгүй бүр ингээ гам болоод ингэжсэн гэсэндээ яг залгаагаа налаах руу чсэн бурхан бороог оруулах жишээ нэ тий. Энэ ингээ бурхан өөрөө ингээд мэдээд бүгдийг ингээ хийдэг, оруулдаг. 이 토송채기는 하나님이 비를 많이 내리게 하고 그 바이칼 호수 하나님이 또 비를 안 내리게 하고 다 하나님이 하시는 거예요. Тэгэхээр одоо байгаль юун дээр ч гэсэндээ хотчлт газарт бол тий бороо орохгүй байлаа гэхэд байгаль нуурын дэшнээ бороо орох ч юм уу тий гих мэтчлэн бурхан өөрөө бүгдийг зохицуулдаг. 중요한 것은 비를 내리고 안 내리고는 하나님이 하신다는 것입니다. Яг гол чухал зүйл нь болохоор бороо орох уу орохгүй юу гэдгийг бас эзэн бурхан мэддэг. 비를 내리지 않으면 양식을 먹을 수가 없습니다. Тэгээ бид нэр бороо орохгүй бол юм ч бас идэхэд хэцүү тийм ээ. Ирэх. 자, 이렇게 하나님이 이스라엘 백성을 징계하시는데도 이걸 깨닫지 못한다는 것입니다. Гэхдээ бурхан яагаад л тэр чинь ургамал урахгүй. Гэхдээ бурхан хүмүүсийг ингэж шийдгсэн гэсэндээ Израилийн ард түмэн үнийг бас ойлгоогүй гэсэн. 자, 8절 읽어보세요. За 8 дугаар ишлэл рүү явлаа. Иймд 2 3 хот ус уухаар өөр хот руу гэлтрэх болсон ч та нар ханаагүй. Гэсэн ч та нар над руу эргээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. 아멘. 여러분, 정말 이 물이 부족하면 사람이 살 수가 없습니다. Тэгээ ус гэдэг зүйл хэрвээ дутагдаад ирэх юм бол хүн амьдрахад хэцүү тийм ээ. 근데 이 물과 이 전쟁, 이 물 때문에 전쟁이 벌어지기도 해요. Тэгээ зарим тохиолдолд уснаас болоод ингээд дайн гарах тохиолдолч байдаг. 또 양식 때문에 전쟁이 벌어지기도 하고, Бас идэх хоолноос болоод бас дайн гарах тохиолдолч байдаг тийм. 이와 같이 양식을 주시고 비를 내리시고 또 이 공급해 주시는 분이 전부 다 하나님이시라는 것입니다. Тэгээ харин гих мэт гэхдээ тэр одоо идэх хоол байгаа идэж болох боломжийг өгж байгаа нь ус уух боломжийг өгч байгаа нь
бүх зүйл нь эзэн бурхнаас ирдэг байгаа. 아멘. 여러분, 이 강에 저수지, 호수 같은 데 물이 채워지는 것도 하나님이 채워주시는 겁니다. Мм. Тэгээ ялгаа магадгүй тэр нөгөө нэг одоо хонхор газруудад ус дүүргээд те нуурыг тогтоодгүй ч гэсэндээ эзэн бурхан байгаа. 하나님이 다 그 넓은 호수, 저수지에 그 강에 물을 채워주셔야 돼. Мгм. Тэгээ эзэн бурхан өөрөө тэр өргөн одоо хонхор газрыг те дүүргэж ингээд уул гол болон нуурыг ингээд бий болоо те. 여러분, 1년 동안 비를 안 내려봐요. 몽골에. 1년 동안 비 안 내리면 어떻게 되겠습니까? Тэгээ магадгүй бүтэн нэг жилийн турш ингээд бороо орохгүй те ус бороо орохгүй бол ямар болох бол одоо Монгол улс дээр хэдлээ бодож үзэхэд. 사람도 물이 없어서 고통을 당하지만 예? 그 모든 들짐승들도 가축들도 물이 없어서 큰 고통 가운데 아, 괴로움을 겪는 거 아닙니까? Мгм. За тэгэхээр жишээлх юм бол мэдээж хэрэг хүнд бас хэцүү хүн одоо ус буг болоод тэгэхээр хэцүү боловч түүнээс гадна ганцхан хүн амьдардаг биш те талын амьтад араатнууд ч гэсэндээ хэцүү байдалд орно гэсэн. 이렇게 비가 안 내리는 것도 하나님의 징계라는 거지. Мм. Тэгээ бурхан бороо орохгүй байна гэдэг чинь гэсэндээ бас эзнээс өгөгдөж байгаа бас нэгэ цахилгаан жуулалт те бас шийтгэл гэж байна. 자, 9절을 읽어보세요. 세 번째 징계는 뭡니까? За 3 дугаар одоо 3 дахь шийтгэл нь буюу салхажуулалт нь юу вэ гэхээр 9 дугаар ишлэлийг харах юм бол би та нарыг гангийн салхи хөгцөөр цогсон цэцэрлэгүүд усан үзмийн талбайг чинь хувааруулж инжир чидүүн моддыг чинь авгуултай цөлмсөн гэсэн ч та нар над руу эргээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. Амен. 자, 세 번째 징계는 이 풍제와 깐부기, 이 팥종이랍니다. Мгм. За энэ болохоор одоо нөгөө халуун салхи гэсэнтэй халуун салхи болон хөгцийг ингээ илгээсэн гэсэн. 아, 이 풍제는 강한 바람으로 Мгм. 인해서 곡식이 말라가는 것입니다. Мгм. Өөрөөр 곡식이 хэлбэл 말라가고 халуун 이렇게 곡식이 껍질만 남는 거예요. халуун салхийг ингээ үлээлэхлээр яаж юм гэхлээрэ юунууд нь одоо нөгөө урагцууд тий аль хэд ингээ хатчихж байгаа байхгүй доторх нь хатаад тий одоо гэхлээр нөгөө гадна талынхын зөвхөн ингээ хальсууд нь л үлч. 그다음에 깐부기. 이 깐부기는 곡식에 발생하는 질병입니다. Мгм. 까맣게 Мгм. 곡식 알갱이에 Мгм. 까맣게 이렇게 곰팡이가 Мгм. 끼어가지고 Мгм. 이렇게 곡식을 말라 죽게 하는 것입니다. Мгм. За тэр хөгц болохоор чинь маш хурдан тархдаг тий. Хурдан тархаа дотор талд нь одоо яадаг гэхээр одоо м, юу яагаад хөгц үсгээд ингээ харлуулад ингээ бүр ингээ одоо өхүүлдэг тий. Өшимгүй болгодог ийм зүйл байгаа. 우리 곡식의 이 줄기, 곡식의 줄기와 그 이삭, 알맹이에 까맣게 타들어가는 거예요. Мм. Тэгээ тэр одоо тухайн одоо ургамлын тухайн ургац үр тарианыг болохоор ишийг нь бүр ингээ хар болгоод тий бүр ингээ бариад идчихдэг энэ хөгцнүүд. 이건 성경에서 흑수병이라고 합니다. 검은색 흑수병이라고 해요. 흑수병. Мм. Яг одоо энийг болохоор юу гэдэг лэр хөгц гэж манай хахаар бол хөгц гэж байгаа хгүй юу. Одоо бид нэр хөгц гэхлээр чинь манай ч нэг хөх юм байдаг лөө. Энэ болохоор хар өнгөтэй гэдэг чинь хар тэгээд ийм хөгцрөөлөө ачдаг, хатаагаад ачдаг. Ийм зүйл. 또 이 팥종이는 메뚜기의 일종입니다. Мгм. За дараад нь 메뚜기. яа гэсэн чинь дараад нь яа гэхлээрэ авгуултаануудыг ингээ явуулна гэж байгаа тийм. Авгуултаа гэдэг нь болохоор царцааны бас нэгэн төрлийг илж. 예, 메뚜기가 곡식을 다 이렇게 갉아먹는 거예요. Мгм. За тэгээд өөрөөр хэлбэл царцааны тэр төрлүүд бүгдийг ингээ идэнэ гэсэндээ цөлмөж идэнэ гэсэн. 예. 자, 이렇게 참 하나님이 징계를 해도 이스라엘 백성들은 내게로 돌아오지 않는다 그랬어요. 음. Яг гэхдээ ингэсэн ч гэсэндээ Израилийн ард түмэн над руу та нар ирээгүй гэж ингэсэн хэлсэн. 지금 하나님이 계속해서 반복해서 말씀하시는 것이 이렇게 하나님이 징계를 해도 너희가 내게로 돌아오지 아니하는다 이렇게 책망하고 있습니다. Тэгээ бурхан ингээд одоо тийш цахилгаажуул болгоныхоо ард талаас хэлж байгаа тий. Ингэсэн ч гэсэн та нар над руу ирээгүй гэдэг мессежүүдийг ингээд үргэлж хэлж байгаа. 자, 네 번째 재앙은 뭡니까? 10절에 За 10 дугаар ишлэгийг харах юм бол энэ дээр 4-р
тий салхин шийтгэл гарч байгаа. Энэ нь болохоор Египтэд үйлдэлсэн шигээ би та нарын дунд гамшиг илгээсэн. Танай залуусыг олзолсон мордтой чинь ил дээр хядсан. Танай хоорондын өмхийн самхайг би хамрын чинь нүхэнд чихсэн. Гэсэн ч та нар над руу эргээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна гэж. 네 번째 재앙은 바로 이 전염병입니다. 어, 전염병. энэ дээр 좀 тахал гэж хэлсэн тий. 자, 이 전염병은 어떤 전염병이냐면 과거에 애굽에 내렸던 이, 사람과 이 가축에게 내렸던 아주 심한 전염병을 말합니다. Энэ Египтэд үйлдсэн энэ гамшиг гэсэн шүү дээ. Тэгээ энэ гамшиг гэдэг нь болохоор тахлыг хэлж байгаа. Тахал тухайн үед нь Египтэд хүн болон амьтдад хүртэл ингээд тархсан ийм тахал байсан. Тэр тахлыг бурхан илгээсэн гэсэн. 이 하나님의 징계가 점점 더 강도가 세지죠. 징계가 Энэ 점점. Бурханы бурханаас өгөгдөж байгаа тэр сахилгын шийтгэлүүд нь болохоор баг багаар улам ингээд хүнд болоод энэ тий хүндрээд улам. 자, 그다음에 전염병과 그다음에는 칼의 징계입니다. 칼. За тэрний дараа болохоор элдний шийтгэл бас байсан тий 10-ын тэр сүүлийн хэсгээр харах юм бол 이 칼의 징계는 전쟁을 통해서 하나님이 청년들을 죽인다는 것입니다. өөрөөр хэлэх юм бол тэр ил дээр буюу дайнаар залуусыг ингээд алсан гэж. 음, 그렇게 해도 10절 그 끝머리 읽어보세요. Мгм. 어, За тэгсэн ч гэсэндээ а 10-ын сүүлийг харах юм бол би хамрын чинь нүхэнд танай хоорондын өмхийн самхайг би хамрын чинь нүхэнд чигсэн. Гэсэн ч та нар над руу эргээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. Амен. 이와 같이 전염병을 통해서 사람들이 죽어서 이게 시체가 썩어서 냄새가 나고 또 전쟁을 통해서 칼로 사람들이 죽어서 이렇게 시체가 냄새를 악취를 내도 그들이 깨닫지 못하고 하나님께 돌아오지 않는다는 것입니다. Мгм. За энэ агуулга болохоор нэг чи нөгөө нэг одоо тахлаар тэг хүн малгүй өвцгээгээд тэднийг ингээд одоо хүүрүүд нь өмхөрөө тий бас дайн гараа дайнаслаад ингээд энэ тэнд янз бүрийн өмхийн өндрүүд өмсгээд ингэж ирсэн. Гэхдээ тэгсэн ч гэсэндээ Израилийн ард түмэн та нар над руу эргээгүй штэ гэж хэлсэн. 자, 그다음에 11절 다섯 번째 징계가 나옵니다. За 11 дээр харах юм бол энэ дээр энэ болохоор ингээд 5 дахь ирсэн биш. Одоо 11 дээр болохоор 5 дахь шийтгэлэн талаар ярих чинь. Бурхан Содом Гоморраг хөмөрсөн шиг би та нарыг хөмөрч галаас шүүрсэн цуцал шиг босгосон. Гэсэн ч та нар над руу эргээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. Амен. 자, 이렇게 하나님의 징계가 다섯 번째는 아주 엄청난 징계로 하나님이 하시는데도 이스라엘 백성이 깨닫지 못한다는 거예요. За энэ 5 дээр болохоор бурхан үнэхээр тийм айхтар шийтгэлийг буулгасан. Гэхдээ тэгсэн ч гэсэндээ Израильчууд эзэн рүү эргээгүй гэж хэлсэн. 예, 이스라엘의 나라의 그 모든 성들이 이렇게 무너지는데 바로 소돔 고모라처럼 완전히 파괴되고 완전히 그냥 이렇게 철저하게 무너진다는 것입니다. За энэ дээр болохоор бурхан одоо тэр Израилийн хотуудыг ингээд шатаасан гэсэн утгатай. Тэгээ энэ шатаахтаа яаж шатаасан гэхээр Содом Гоморра шиг үнэхээр 소돔 고모라가 бүр сөөрөл төрөх үсээр бүр шатаасан хотуудыг нь. Гэтэ тэгсэн ч гэсэн Израильчууд ингээд ойлгоогүй гэсэн. 소돔 고모라가 이 두 가지 하나님의 심판을 내리는 첫째는 지진입니다. 음. 강력한 지진을 통해서 소돔 고모라 성이 완전히 다 무너집니다. 음. За 두 тэгсэн 번째는 두 번째는 그 유황불입니다. 하늘에서 그 유황불. 그것은 이제 지진으로 인해서 화산이 폭발해가지고 그 폭발된 화산이 막 하늘에서 불과 유황으로 소돔 고모라를 완전히 다 덮어버린 겁니다. 화산 폭발이죠. 화산 폭발. 음. За тэгэхээр Содом Гомород яасан гэхээр одоо нөгөө нэг Содом Гомораг хоёр төрлийн ингээд одоо юугүй гамшиг байсан. Нэгдүгürt нь болохоор газар хөдөлсөн гэж. Асар их газар хөдөлсөн. За тэгээ хоёр дахь нь яасан гэхээр
нөгөө нэг галтуул дэлгэрсэн юм байна. Галтуул дэлбэрээд бүр ингээд одоо Содом Гоморагийн дээрээс ингээд одоо гал нь ингээд ирсэн гэж аахгүй. Өөрөөр хэлбэл тэнгэрээс гал бунагдан тэр утгатай байсан. 예, 이 소돔 고모라가 이 지진과 큰 지진과 하나님이 하늘에서 그 유황불 막 불을 쏟아가지고 말이에요. 음. 예, 그게 이제 하나님이 완전 소돔 고모라를 완전히 잿더미가 됐고 파괴된 것을 기억나게 하시는 겁니다. Мгм. Тэгэхээр харин бурхан Содом Гоморыг ингэж шийтгсэн. Эхлээд газар хөдлүүлсэн, дараад нь тэр галтуулын галтуулаар дамжуулаад тэнгэрээс тэрэн дээр ингээ гал унгасан гэж. 그래서 이스라엘 백성들을 이렇게 끝까지 회개하지 않고 하나님께 돌아오지 않으면 이런 엄청난 하나님의 징계로 재앙을 받을 것이라고 경고를 하고 있습니다. Тэгээ Израилийн ард түмэнд ясгалэр бурхан гимшгүй эцсээ өртлөг үрийгээд авах юм бол тий ингээд өшөө ингээд хүндэрнэ гэдэг ингээ хэлж өгсөн тий сануулж өгсөн. 자, 이게 정말 하나님께서는 이 징계할 때마다 그래도 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라고 이렇게 하나님이 책망하시고 있습니다. Тэгээ бурхан таван энэ шийтгэлийн дараа шийтгэл болгоны дараа хэлсэндээ тэгсэн ч гэсэн та нар над руу ирээгүй гэдэг мессежийг ингээ өгсөн. Тэгээ зэмлсэн. 오늘날 우리 교회들도 이 하나님의 징계를 깨달아야 됩니다. Тэгээ бид нэр одоо ч гэсэндээ айгу одоо цаг үеийн чуулганууд ч гэсэн эзний ийм сануулга сахилчуулалт тий ийм одоо сахилгын шийдвэрүүд бид нэр ингээд ойлгох хэрэгтэй. 교회가 하나님을 섬기지 않고 세상을 사랑하고 이게 세상과 벗대고 이렇게 나가면 그 우상 섬기는 겁니다. За бид нэр ялангуяа чуулган тий бурханд үйлчлэхгүйгээр дэлхий рүү анхаарад дэлхий рүү ингээд тий хэлбэх тусам энэ юу болдог гэхээр хиймэлчтэнд ингээ мөргөж жоод ижлэх юм болдог. 이 교회는 정말 하나님 우리 여호와 하나님만 하나님만 섬기고 예수 그리스도 그 하나님의 영광을 위해서 예수 그리스도를 우리가 잘 순종하고 바로 그리스도를 위해서 우리가 이렇게 교회를 잘 세워 나가야 됩니다. Тэгээ бид нэр ялангуяа бидний эзэн бурханы төлөө тий эзэн бурханы алдрын төлөө гэсэн ийм зорилготойгоор тэгээ бидний эзэн Христийн тий үгс Христээс авсан үг нь дуудлагатай байх хэрэгтэй. 그래서 오늘날 신약 시대의 우상은 바로 세상입니다. Тэгээ одоо яг одоогийн цаг үе дээр тэр хиймэлчтэн гэж байгаа тий хиймэлчтэн гэдэг зүйлсүүд нь юу гэхээр энэ дэлхийн зүйлсүүдийг хэлж энэ дэлхийг хэлж байна. 교회의 세상 우상이 들어오면 안 됩니다. Тэгээд яг л тэрэ энд чуулганд тий энэ дэлхийн тэр хиймэлчтэнэд орж иж болохгүй. 세상의 욕심이라든가 세상의 쾌락이라든가 세상의 명예, 영광 그런 것들이 교회에 들어오면 안 됩니다. За тэгэхээр ялангуяа тий одоо чуулганы энэ чуулганд юу болохоор энэ дэлхийн шунаг байдлууд тий нэр алдар одоо тэр алдар авах гэж байгаа байдлууд эдгээр ингээ орж иж болохгүй. 정말 교회는 하나님의 성령으로 하나님의 말씀을 가지고 하나님을 잘 섬기는 것입니다. Тэгээд чуулган бол хариун сүнсээр дуулаад тий эзний үгээр ингээ дамжуулаад ингээ сонгуулчлах хэрэгтэй. 이스라엘 백성들이 이와 같이 비참하게 참 징계를 받고 재앙을 만나는 원인은 바로 우상숭배 죄 때문에 그런 것입니다. Израильчууд ийм байдалд хүрсэн шалтгаан нь юу? Ингээд шийтгэл авч байгаа шалтгаан нь болохоор ерөөсөө хиймэлчтэй мөрөх гэсэн тий хиймэлчтэй мөрөснөөс болсон. 자, 신학 시대에 또 한 가지 이제 우리가 우상의 근본이 나오는데 바로 골로새 자, 3장 5절 한번 봅시다. 네. За Колосей номны 3-ын 5-ыг хэдүүлээ харъя. Энэ дээр бас дахиад нэг тийм хиймэлчний талаар гарч байгаа. 네, 자, 사도 바울이 우상의 근본이 어딘가, 그 우상의 근본이 무엇인가를 밝혀냈습니다. 3장 5절. За Колосей 3-ын 5-ыг харъя хэлээ.
Тиймд та нар газар дээрх эрхтнүүдийг өвхүүл энэ нь садар самуун бузаргуулаа тачаал муу хүсэл шунхаарл болон шүтэн шүтэх явдал юм а гэсэн. Амен. 네. 자, 여기 이제 신학시대의 우상의 근본이 구약도 마찬가지지만 이제 눈에 보이는 우상을 우리가 섬기지는 않습니다. 그냥 눈에 보이지 않는 그 우상이 있는데 바로 그 우상이 탐심이라는 것입니다. Мгм. Мгм. За энэ дээр нөгөө нэг одоо хуучин гэрэн дээр болохоор нүдэнд харагдаж байгаа тийм хэмжээтэй төшөгдөжсэн гэж байна. Гэтэ одоо энэ шинэ одоо гэрээний үед харах юм бол нүдэнд харагдахгүй юм хэмжээтэй байдаг гэж. Тэр нь юу гэхээр миний нүдний хүсэл тий. Одоо тийм шунах сэтгэл бас орж байгаа. 이 구약 시대 이스라엘 백성처럼 이렇게 우상에 밖에 보이는 우상이 아닙니다. Мгм. 우리 안에 있는 우리 마음 안에 있는 우리 마음에 있는 우상, 그 탐심이라는 우상을 우리가 철저히 경계하고 이걸 처리해야 됩니다. Тэгээ бид нар ялангуяа бидний нөгөө сэтгэл дотор байдаг. Бид нар хиймэлшүтэн гэдэг зүйлүүдийг өөрсдөө сэтгэлдээ тавьсан байдаг. Тэгээ дотроо байлгатай тэр хүслүүд гэж. Тэр хүслүүддээ бид нэг үйлчлээ, хүслүүдэд дагаад явах нь, хүслүүдэд дуулууртай байх гэдэг. Тэгээ ийм зүйлүүд бид нэр ингээ анхаарах хэрэгтэй. 그래서 이 교회에서 자기 탐심, 자기 욕심을 따라가면 바로 그건 우상을 따라가는 거예요. Тэгээ ялангуяа чуулганд өөрийнхөө хүслийг дагаад тэгээ үйлдэх юм бол энэ нь нэг талаараа одоо бурхныг биш хүслээ дагна гэдэг нь хиймэлшүтэн нэг тий дагаад явж байгаа тэжлэх юм гэж байна. 그래서 오늘날 이 교회가 여러 가지 문제가 일어나고 교회에서 이렇게 에, 참 하나님의 영광을 가리우는 것은 이 욕심 때문에, 이 탐심 때문에 바로 일어나는 것입니다. Мгм. Одоо тий чуулган дээр харах юм бол янз бүрийн асуудлууд гарч ирээл тий чуулган дээр ингээд зөрчил ч юм уу янз бүрийн асуудал гарч ичээс харах юм бол дандаа сэтгэлдээ байдаг одоо тэр нэг их хуурамчтай тий хиймжтэйндээ хүмүүс ингээд одоо өгүүлчилснээс болсон байдаг. Хүмүүс өөрсдийнхөө шуналд үйлчилснээс. 자, 그래서 자기 속에 우상이 어디 있다고요? 내 속에 있습니다. 내 속에. Одоо шинэ гэрээний үед болохоор 네. хиймжтэй гэдэг зүйл нь хаана гэхээр бидний дотор байдаг. 하나님보다 더 사랑하는 것. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхнаас биш, бурхнаас илүүгээр ингээд надад ингээд тийм товоож гарч иж байгаа зүйл. 내가 정말 하나님보다 더 사랑하는 것이 있다면 그 우상이에요. Тэгээ би бурхнаас илүү тий тавьж байгаа тэр зүйл гэх юм бол тэр юу ч хийж болно. Гэтэ тэр бүгдээрээ эзний өмнө болохоор тий одоо хиймжтэй болдог. 또 내가 하나님보다 더 의지하는 게 있다면 그것도 우상입니다. Тэгээ магадгүй бас зарим тохиолдолд бид нэр итгэл найдвараа бурхнаас илүү өөр юм дээр тавьчих гэдэг. Тэгэх юм бол тэр ч гэсэндээ бас ингээ бас хиймжтэй болж. 내가 하나님보다 더 소망을 두는 것이 있다면 그것도 우상이에요. Тэгээ би ингээд найдвар дээр ч гэсэндээ тий тэгээ одоо хүлээлттэй ч гэсэндээ бурхан дээр биш өөр зүйл дээр илүү тавиад эхэлчлээ гэвэл тэр ч гэсэн бас ингээсний өмнө хиймжтэй болдог. 이 우상을 우리가 우상이 밖에 있는 게 아니에요. 내 안에 있다는 거예요. Тэгэхээр хиймэлшлийн гэдэг зүйл бол гадна талд гэхээс лэгүүр бидний дотор ингээ байгаа. 우리가 지금 이 소선지서를 통해서 배우는 교훈은 이스라엘 백성들이 그 우상 때문에 이렇게 하나님 앞에 정말 심판을 받고 징계를 받고 이렇게 멸망당하는 것을 우리가 보고 있지 않습니까? Тэгээ бид нэр ингээд одоо энэ бага иш үзүүлэгчдийн одоо библиэд номуудаар дамжуулаад яаж юм гэхээр хиймэлшлийн гэдэг зүйлүүдэд израильчууд хичнээн хэр их ингээд үйлчилж хэр их анхаарлаа хандуулж дуулууртай байгаа талаар гүйцэж дээ тий. 그러니까 우리가 이 우상을 우리가 버리지 못하면 똑같이 구약 시대 이스라엘처럼 오늘날 신약 시대 교회들도 하나님의 이렇게 징계를 받을 수밖에 없다는 것입니다. Тэгээ бид нэр тэр одоо хиймэлчтэн гэдэг зүйлүүдийг арахгүй бол те бид нар ялгаа авахгүй. Одоо бид нэг израильчүүдийн талаар израильчүүд ингэсэн байна, израильчүүд тэгсэн байна гэдээ үзэж байгаа. Гэтэл бид нар ч гэсэндээ дотор байгаа хиймэлчтэнүүдтэйгээ ялгаа авахгүй зуралдаад лах юм бол израильчүүдийн авсантай яг ижлэх ийм одоо шийдэлүүдээ те ийм салгажуулалтыг одоо ч гэсэн авах болно гэдгийг санах хэрэгтэй. 네. 그래서 마태복음 16장 한번 봅시다. За Матай 16 дугаар ишлэл бүлгийг хэрэглээ харъя. 16장.
16장 24절. 음. 16-гийн 24. 자, 23절부터 한번 봅시다. 네. За Матай 20 16-гийн 23-аас 24-г уншиж чинь. Тэр эргэж 23절. миний араас зайл сатана чи надад бүдрүүлэл болж байна. Учир нь чи бурхны юмсыг бус харин хүмүүний юмсыг л бодож байна гэлээ. Тэгээд Есүс шав нартаа хэн нэгэн нь миний араас дагахыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн загалмайгаа авч намайг дагах. Амен. 자, 이 사탄의 일이 뭡니까? 하나님의 일을 생각지 않고 사람의 일을 생각하는 것. 이 사람의 일을 생각하는 것이 바로 우상입니다. Тэгээ энэ дэр усны ажлыг бодохгүй те хүний ажлыг бодоод хүнийхийг бодно гэдэг нь бараг шууд утгаараа энэ бол одоо юу м, 그래서 хиймэлтэй те үйлчлж байгаа гэсэн утга байна. 이 교회는 하나님의 일을 우리가 생각하고 그 하나님의 일을 위해서 우리가 수고하는 것입니다. Чуулган бол Бурхны ажлыг бодож Бурхны ажилд ингээ анхаарлыг хандуулж ингээ хичээх хэрэгтэй. 그 하나님의 일은 뭡니까? 그 Тэгээ Бурхны ажил 그 사람의 영혼을 구원하는 일입니다. тэгээ энэ Бурхны ажил гэдэг нь болохоор сүнсийг аврах ажил те. 그 사람의 영혼을 구원하기 위해서 우리가 수고하고 애를 써야 됩니다. Тэгээ Бурхны ажлыг хийж сүнсийг аврах дээр бид нэр анхаарлаа хандуулж ингээ хичээх хэрэгтэй. 그 다음에 24절에 Аа. За тэгээ 24 дээр юу гэхээр тэгээд Есүс шав нартаа хэн нэгэн нь миний араас дагахыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн захалмайгаа авч намайг дагах гэв. Амен. 자, 이 예수님을 따르는 오늘 하나님의 교회들은 자, 예수님을 따라야 됩니다. 예수님을 따르지 않으면 우리는 세상을 따라가게 되어 있습니다. Тэгээ биднэрт ингээ хоёр л зам байгаа. Иесусыг дагдаг зам гэж байна. Хэрвээ Иесусыг дагахгүй тэ явж байна гэвэл чуулган ч гэсэн ялгаахгүй Иесусыг дагахгүй явж байна гэвэл нөгөөх нь дэлхийг дагаад явж байна гэсэн. 자, 예수님을 따르려면 누구든지 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 했습니다. За тэгээ энэ эзэн Иесус өөрөө хэлсэн те хинч вэс намайг дагаж болно. Гэхдээ тэр дагах гэж байгаа хүн дагая гэж байгаа бол өөрийгөө үгүйсгээрээ тэгээ цагламайгаа аваад намайг дагаарай гэж хэлсэн. 그래서 이 칼빈 선생은 이 자기가 우상이라고 했습니다. 이 자기라는 것이 우상이다. Мгм. 그걸 깨달았습니다. Гэтэ энэ Кальвин болохоор юу гэсэн гэхээр одоо а, хүн өөрөө ингээ юу болчдгоо химэлжтэй болчдгоо гэж хэлсэн. 이 자기라는 이 자기 자아, 자기 생각, 육신의 생각, 자기 욕심, 예, Мгм. 자기 뜻, 자기 고집, Мгм. 예, 자기 뜻, 그다음에 자기 욕심 이런 것들이 다 우상입니다. Мгм. За тэгэхээр харах юм бол одоо юу яаж байгаа тий а хүн өөрөө яагаад өөрийнхөө ингэ шүтэн болчдөг гэхээр ийм миний бодол, миний үзэл, тий миний одоо юу миний санаа гэдэг ч юм уу тий миний тав тух гэдэг ингээд хэлэхээр хүн өөрөө ч мэдэхгүй өөрөө ингээд эзний өмнө хиймэлчтэй болчдөг. 자기 영광, Тэгээ 자기 өөрөө 칭찬. болохоор 예. 우리는 하나님의 영광을 구해야 되고 бид нар 하나님의 бурхны 칭찬을 우리가 바라봐야 되고 бид нар болохоор бурхны алдрыг ингээд хүлээж авах хэрэгтэй тий бурханд алдрыг өргөж буцаагаад эзнээс ингээд цаашаалыг авах хэрэгтэй. 여러분 정말 신학 시대에 우상이 자기 안에 있다고 했는데 내 안에 있는 우상이 뭔가 그걸 발견해서 그걸 버려야 됩니다. 그걸 버리고 자기 십자가를 지고 주님을 따라가야 됩니다. Бид нэр эхлээд өөрсдийнхөө дотор байгаа зүйлсээр ажиллаад өөрсдийнхөө дотор байгаа тэр хэм үлчнүүдийг гаргаж хаяад өөртөө ажиллах нь их чухал байна. 결국은 교회도 자기 욕심, 사람의 욕심 때문에 교회가 무너지고 교회가 파괴되고 교회가 큰 예, 환란을 당하고 그렇게 Мгм. 되는 것입니다. Эцсийн дүндээ харах юм бол хүн өөрөө гэсэн тэр бодлогоос болоод өөрийн гэсэн тэр үйлдэлүүдээсээ болоод ингээд нурааж эхэлдэг. Жишээлх юм бол одоо нөгөө нэг хүн яг өөрийн гэсэн үслээс болоод чуулганууд ч гэсэн ингээд сүрдэг. 그래서 우리는 끊임없이 하나님의 말씀을 통해서 정말 나를 쳐서 복종해야 됩니다. Мгм. Тэгээ тийм 예. болохоор бид нэр өөрийн гэсэн бодолтой маш ингээд тэмцэлдэх хэрэгтэй. Тэгээ өөрийгөө
үгүйсгэх гэдэг зүйлийг ингээд хийж сурах хэрэгтэй. 자, 우상이 신학시대 우상이 보이는 우상이 아닙니다. 내 안에 예, 숨겨진 내 안에 있는 우상을 우리가 발견해서 그걸 버려야 됩니다. Тэгээ шинэ гэрээн дээр бол те шинэ гэрээний үед л хиймэрчтэй гэдэг зүйл нь харагдах гэхээс лгээр миний дотор байдаг. Тэ өөрийн дотор байгаа тэр зүйлсүүдийг бид нэр тэднэртэй тэмцэх хэрэгтэй. 이게 항상 우리가 하나님을 섬기는데 가장 방해하는 그 대적은 바로 자기입니다. Тэгээ бурханд үйлчлэх үед тэгээ үргэлж ингээд эсэргүүцэж яадаг. Тэр бурханаас ингээд одоо юу авдаг те дайсагнал авдаг энэ зүйл нь юу гэхээр дандаа би гэсэн бодол өгдөг. 그 사도 바울도 항상 자기를 쳐서 복종시켰다고 했어요. Тэгээ энэ эзэн Паул юу гэсэн Илч Паул юу гэсэлээрэ үргэлж ингээ өөрийгөө те өөртөө тэмцэл хэрэгтэй гэж хэлж байсан. 우리가 하나님의 말씀으로 항상 하나님의 말씀으로 자기를 복종시켜야 됩니다. Тэгээ бид нар үргэлж эзний үгээр дамжуулаад өөртөө тэмцэлт хэрэгтэй. өөрийгөө дасгалжуулах хэрэгтэй. 이 자기라는 욕심, 이 자기라는 우상, 이것을 우리가 처리하지 못하면 이것 때문에 결국은 우리가 하나님의 일을 하는데 가장 어렵고 힘든 그러한 장애물이 되는 것입니다. Тэгээ бид нэр өөрсдийн гэсэн бодол те би гэсэн бурхан гэхгүй би гэдэг те би яана би яах вэ гэдэг ийм бодлоодыг үгүйсэхгүй болоод ирэхлээр одоо дандаа гисний өмнө те сахилгажуулалтын ингээд байр суурин дээр очичтэй. 자, 아모스 4장 12절, За Амос 13절. номын 4-ийн 12-ыг үзэж байна. Тэгэхээр Израиля би чамд ийм үйлдэнэ. Би чамайг ингэх учраас Израиля бурхантайгаа уулзахад бэлдэгтэн. Амен. 자, 이것은 아모스 4장의 네 번째 대지입니다. Одоо хэдүүлээ Амос номны 4-р бүлгийн 4 дахь дэд сэдв рүү орж ин тэ. Бурхан Израиль бурхантайгаа уулзахад бэлдээрэй гэсэн сэдв байсан. 하나님 만나기를 예비하라, 준비하라 그럽니다. Хунтаа уулзахад бэлдээрэй гэсэн ийм сэдв байна. 자, 12절에 보시면 그러므로 이스라엘아 내가 이와 같이 내게 행하리라 내가 이것을 내게 행하리니 이스라엘아 내 하나님 만나기를 준비하라 했습니다. За тэгээ тэгсэн те. Тэгэхээр 12 дээр тэгэхээр Израиля би чамд ийм үйлдэнэ. Би чамайг ингэх учраас Израиля бурхантайгаа уулзахаар бэлдэх түн гэж хэлсэн. Амен. 이와 같이 하나님께서는 6절부터 11절까지 나와 있는 5가지 징계를 반드시 하나님이 그 징계하시겠다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл би ингэнэ, ийн үйлдэнэ гэсэн утга болохоор өөрөөр хэлбэл Амос 4-ийн 6-аас 11 дээр гарч байгаа энэ 5 төрлийн одоо сахилгажуулалт байна тий. Энэ 5 зүйлийг бурхан өөрөө үйлдэнэ, хийнэ гэсэн утгаар хэлж өгсөн. 그러니 이제라도 너희가 하나님의 징계를 깨닫고 이제라도 회개하고 하나님께 돌아오라는 거예요. Тэгээ тийм учраас одоо ч гэсэн та нар оройтойг байгаа дээрээ тий гимшээд ингээ хүрчээр гэж ингээ хэлсэн. 그래서 하나님을 만나라는 것입니다. Тэгээ бурхантай уулзаарай гэж хэлсэн. 너희들이 살 길은 회개하고 하나님을 찾으라는 것입니다. Тэгээ та нарыг амьдрах арга нь гимшээд бурхан руу эргэх гэсэн. 자, 이 하나님 만나기를 예비하라. 그건 회개하라는 것입니다. Энэ одоо бурхантайгаа уулзахад бэлтгэн гэдэг энэ агуулга болохоор гимшээрэй гэсэн утга. 이와 같이 하나님은 참 끝까지 참아주시면서 하나님은 끝까지 오래 참아주시면서 하나님의 백성들이 회개하고 하나님께 돌아오기를 간절히 기다리시는 겁니다. За тэгээ Израилийн ард түмэн дээр бурхан яадаг гэхээр тэднийг үргэлж ингээ хүлээдэг гэсэн. Гимшээд хурч ирэхийг эзэн бурхан чин сэтгэлээс ингээ хүлээж. 자, 이 하나님이 측량할 수 없는 하나님의 은혜입니다. Тэгээ энэ бол үнэхээр бид нэр олдохойн аргагүй бурханы ингээ нэгүүлсэл байгаа. 하나님의 은혜가 아니었으면 우리는 벌써 우리는 죄 가운데 다 멸망을 받을 수밖에 없었어요. Тэгээ эзэн бурханы тэ энэ ивэл энэ нэгүүлсэл хэрэг байгаагүй гэсэн бол бид нэр ингээд айл хэдэнэ тэ
няслуулсан. Айл хэдийн ингэ шийтгүүлсэн. 만약 여러분이 하나님이라면, 아, 이스라엘 백성들, 아, 요놈들 요거, 에? 이거 벌써 뭐, 몇십 번 망했죠. 당장에 이놈들 내가, 에? 다, 쳐서 멸하겠다고 말이에요. 그러죠. Хэрвээ магадгүй та бурхан байсан бол яах байсан бол Израилийн ард түмнийг айл хэдийн хэд хэдэн удаа бүр шийтгээ хийсэн байгаа тий. Эднэр өстө дээрээ гэж ирж байгаа л тий. 그래서 하나님은 오래 참아주시고, 은혜로우시고, 자비로우시고, 어? 참으로 우리 아멘. 하나님은, 에, 이렇게 오래 참아주시는 겁니다. Гэтэ бидний бурхан бол харин ямар вэ гэхээр тэднийг удаан хугацаанд тэднийг төвчж өгч байгаа тий нэгүүлслийн тий инэрлийн ингээ бурхан байгаа. Тэднийг ингээ хүлээсээр л 그러니까 하나님이 이렇게 우리를 사랑하셔서 참 책망을 하시면서도 진노하시면서도 끝까지 우리가 회개하고 돌아오기를 기다리시는 겁니다. наа гэтээ бурхан яас гэхээр бид нарыг те зэмлээд ч болтугай бид нарыг ингээ те бид нарыг ингээ сахилгажуулалт ч болтугай өөрлөгөө авчрах гэдэг хүлээсээр л гэдэг. 이스라엘아, 내 하나님 만나기를 준비하라. 여러분, 이 말씀을 꼭 기억하시기 바랍니다. Тэгээд те Израиля бурхантайгаа уулзахад бэлтгэх түн гэдэг энэ үгийг та үргэлж санаарай. 이 하나님 만나는 것이 가장 큰 축복입니다. Тэгээ бурхантай уулзна гэдэг маш бүх хэвээрэл дотроос хамгийн том юу вэ? 하나님을 만나는 것이 가장 큰 축복이고 행복입니다. Тэгээ бурхантай уулзна гэдэг нь хамгийн те одоо хамгийн том ивэл бас 유로л баг. 자, 그래서 우리가 이렇게 안식일 날, 특히 주일 날 하나님 앞에 나와서 정말 우리가 하나님을 만남으로 모든 죄를 다 용서받고 또 모든 죄를 깨끗함을 받고 또 하나님의 은혜와 축복 가운데 우리가 이렇게 복되게 살아갈 수 있는 것입니다. Тэгээ бид нэр яадаг гэхээр эзэнтэйгээ уулзахын тулд те эзний өдөр болгон эзэн дээр очоод те гимшээд ачаагаа өгөөд те эзнэр ингээ ойртоод ингэдэг. 자, 그 하나님은 어떤 하나님이신가? 13절. 자, 이스라엘의 하나님은 어떤 하나님이신가? Яг л бурхан энэ бурханд бол ямар бурхан бэ гэхээр Амбус 4:13 дээр байгаа. Харагтун уулсыг бий болгож, салхийг бүтээж, бодол санаагаа хүнд тунхагладаг, өөрийн туяаг харанхуй болгож, дэлхийн өндөрлгүүдээр алхагч, түүний нэр нь түг түмдийн эзэн бурхан юм аа. 예. 아멘. 자, 이 구절은 이스라엘의 하나님은 어떤 분이신가를 설명하는 그러한 구절입니다. Тэгээд энэ ишлэл болохоор Израилийн бурхан гэж яг хинбэ гэдгийг тайлбарласан энэ агуулга байна тий. 예. 첫째는 산들을 만드시는 하나님이시다. Тэр бол уулсыг бүтээсэн тий бурхан. 아멘. 여러분, 그 몽골에도 산들이 많이 있잖아요. Тэгээд 산들이 бидний 얼마나 харж 많습니까? ирсэндээ Монголд бас уулнууд байгаа тий. 그 많은 산들을 만드신 분이 누구신가? Тэр энэ уулуудыг хэн бүтээсэн бэ? 하나님이시잖아요. Бидний бурхан бүтээсэн тий. 예. 아멘. 참 아멘. 그 산들을 만드신 거 보면 참 그 얼마나 산들이 그 모양이 가지각색이고 그 산들을 크고 작은 산들 뭐 그 얼마나 많습니까? 다 하나님이 다 만드셨다는 거예요. Тэгээ томч бай, жижигч бай, сүрдмээрч бай тий. Бүх уулсыг бидний бурхан эзэн бүтээсэн бэ. 여러분 산들을 바라볼 때마다 하나님이 창조하셨구나. 그 하나님을 바라보는 겁니다. 하나님이 창조하셨구나. Тэгээ бид нэр уулсуудыг харах болгоно тий. Тэндээс энийг бүтээсэн гэ болохоор бурхны сүрчийг ингээ харах болдог. 눈을 들어 하늘 보라. 나의 도움이 어디서 올꼬. Тэгээ бидэнд тийм дуу тий. Гараа сунгон уулсын ширтээрээ хаанаас чиний тусламж ирэх юм бэ гэдэг байна тий. 여러분 어디를 보든지 다 하나님이 창조하신 거예요. 하나님이 살아계십니다. Тэгээ бид нар алтай таван богдогч тий бурхан бүтээсэн баг тий. Хаашаа шарсан эзэн бурхны бүтээлийг бид нар харах боломжтой гэсэн. 자, 아멘. 우리가 참 이 하나님을 섬기는 하나님의 백성들이 됐으니 얼마나 감사한 일입니까? Тэгээ бид нар
Энэ бурханд бид нэр үйлчилдэг. Бурхан энэ бурханы артам нь бид нар болсон гэдэг чинь ямар их юу вэ? 자, 두 번째는 뭐예요? 바람을 창조하신 하나님. 예? Хоёрдугаарт нь 바람을 болохоор тэр бол салхийг бүтээсэн бурхан гэсэн. Амен. 여러분, 바람이 불지 않으면 어떻게 될까요? Тэгээ та нар бодоод үзэх юм бол хэрвээ салхи гэдэг зүйл үлээхгүй бол салхилахгүй бол юу болох вэ? 여러분, 이 바람이 불 때마다 여러분, 예, 바람을 창조하시고 바람을 움직이시고 강한 바람, 예, 약한 바람, 예, 급한 바람, 예, 예, 또 천천히 부는 바람, 뭐 이 바람의 종류가 얼마나 많습니까? 예? 예, 따뜻한 바람, 찬 바람, 예? 이게 다 하나님이 창조하시고 하나님이 다스려 주시는 겁니다. Тэгээ харах юм бол те салхи байж бүх зүйлийг ингээ хөдөлгөж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ эзэн бурхныг бүтээсэн та нар ингээд салхи гэхээр олон төрлийн салхи байгаа гэдэг бодож үзэх юм байна. Ингээд жишээлх юм бол те дулаан салхи байна, хүүтэн салхи байна, хүчтэй салхи, зөөлөн салхи тий. Тэгээд одоо янз бүрээр ингээ бурхан салхийг чинь гэсэндээ бас олон төрлөөр ингээ бурхан бүтээдэг. 또 자기 뜻을 사람에게 보이시는 하나님이시라고 했어요. За дараад нь болохоор бурхан өөрийнхөө бодол санааг хүнд ингээ хэлдэг бурхан гэсэн тий. 여러분, 하나님의 뜻을 사람에게 보이는 그 계시가 바로 성경입니다. Тэгээд эндээс харах юм бол өөрийнхөө бодлыг тий өөрийнхөө бодлыг хүнд илчилдэг гэсэндээ бурхан энэ бурхан өөрийнхөө бодлыг юугаар илчилдэг гэхээр Библиэр илчилдэг. 예. 사람이 하나님을 알 수가 없습니다. Тэгээд хүн бурханыг мэдэх боломжгүй. 예. 하나님 자신을 사람들에게 보이셔야 됩니다. Харин бурхан өөрийгөө хүнд ингээ үзүүлэх хэрэгтэй тий харуулж таниулах 그것이 хэрэгтэй. 바로 성경을 통해서 성경이 하나님을 알리는 계시 말씀을 통해서 우리가 하나님을 알게 되는 것입니다. Тэгээ харин бурхан өөрийгөө хүмүүст мэдүүлэхийн тулд энэ Библийг тий Библиэр дамжуулаад бурхан өөрөө ингээ хэлж өгдөг өөрийгөө. 예. 이 하나님을 아는 지식이 가장 고상한 지식이고 Тэгээ 가장 위대한 지식입니다. бурханыг мэдэх гэдэг энэ мэдлэг бол бүх мэдлэгүүд дотроос хамгийн дээд мэдлэг байдаг. 이는 하나님을 많이 아는 사람들이 예? 정말 이 세상을 잘 이렇게 이끌어갈 수가 있습니다. Тэгээ бурханыг үнэхээр үннээр мэддэг хүн энэ дэлхийг те яг зөвөр ингээд удирдах авч явах чадна. 또 하나님은 아침을 어둡게 한다 했습니다. Энэ дээр бас бурхан өглөөг ч гэсэндээ харанхуй болгож чадах бурхан гэсэн. 이것은 아침과 어두움을 하나님이 창조하셨다는 거예요. Энэ 아침과 저녁, 어두움을 하나님이 창조하시고 하나님이 주관하신다는 거예요. Энэ болохоор бурхан бидний бурхан бол тэрээр өглөөг бас оройг шүнийг ч гэсэндээ бүтээсэн бурхан гэдэг эндээс харж байна. 아, 하나님이 이 땅을 창조하신 이래 지금까지도 아침이 되고 저녁이 되고 또 아침이 되고 저녁이 되고 이거 누가 하시는 거예요? 누가 하시는 거예요? 하나님이 하시는 거예요. Амен. Тэгээ одоо ч гэсэн бурхан бид нэр эхлэл номыг уншлаад бурхан бүтээжээ гэдэг тий. Гэтэ одоо ч тэрнээс хойш өдөр болгон тий өглөө болоод ороо болоод тий өглөө болоод ороо болоод ингэж байгаа. Энийг хэн удирддаг гэж бодож байна? Энэ бол бурхан удирддаг зүйл. Амен. 여러분, 아침이 되면 태양이 떠오르잖아요. Тэгээ өглөө болонгууд нар ингээл дахиад ургаж гарч ирдэг тий. 저녁이 되면 태양이 지고 Тэгээ ороо болоо нар ингээл ургажаал тий буцаад жаргах үедээ дахиад ороо болдог. 여러분이 아침이 되는 거 저녁이 될 때 하나님이 또 아침이 되게 하셨구나. 또 하나님이 저녁을 주시는구나. 이 하나님이 살아계신 것을 우리가 늘 보고 사는 거예요. Бид нар манд толгойтой эзэн шинэ өдрийг өгсөн байна да гэдэг нар жаргах үе те эзэн одоо ингээд бас шүнийг өгч байна да гэх. Өдөр болгон биднэрт ингээд өөрийгөө мэдүүлж харуулдаг ингээд. 하나님은 낮과 밤을 창조하시고 하나님이 주관하시는 겁니다. Тэгээ эзэн бурхан өдөр ба шөнийг тэрээр бүтээгээд бүх зүйлийг ингээд удирддаг. 하나님 지금까지도 정확하게 아침이 되게 하시고 저녁이 되게 하시고 이렇게 하나님이 다 이렇게 다스려 주시는 겁니다. Тэгээ эзэн бурхан бүх зүйлийг ингээд одоо удирдах байгаа те. Одоо цаг дээр байгаа ч гэсэндээ өдийг ч гэсэндээ бурхан удирдах байгаа. 또 하나님은 땅의 높은 데를 밟는다고 했습니다.
За тэгээ дахиад үсгэлээрээ эдгээр дэлхийн өндөрлгүүд дээр тэрээр алхдаг гэж хэлсэн. 이것은 하나님의 권능과 하나님의 그 위엄을 나타내는 표현입니다. Өөрөөр хэлбэл энэ дэлхийн өндөрлгүүд дээр алхдаг гэдэг нь болохоор түүний одоо эзэн бурхны эрх мэдлийг хэлж, эрх дарахыг. 또 이 세상의 높은 자들, 이 세상의 주권자들, 이런 사람들을 하나님이 다 다스리고 통치하신다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дэлхий дээр байдаг хамгийн өндөрлөг гэж үздэг те тэр одоо хүмүүс байна уу, тэр эрх мэдэл байна уу те тэр бүх зүйлийн дээгүүр нь бурхан байдаг ба бурхан тэднийг гიშгэлдэг, тэрнийг бурхан өөрөө удирддаг, захирдаг, авч явдаг гэсэн үг. 아멘. 하나님은 교만한 자들, 마음이 높고 교만한 자들을 하나님이 다스리시고 낮추시고 이렇게 하신다는 겁니다. Энэ одоо бардам тий бардам нэг нэгчсэндээ бас тэрээр өөрөө захирдаг, өөрөө гიშгдэг, өөрөө намсгадаг тий. 또 그 이름이 만군의 하나님이 여호와시라는 것입니다. Яа дараад нь түүний нэрийг түг түмдийн эзэн бурхан гэдэг юм аа гэсэн. 예, 아멘. 이 만군이라는 것은 군대에서 쓰는 그런 용어인데 하나님은 모든 세상의 모든 하여튼 그 모든 그 힘, 모든 만군의 하나님, 가장 하나님께서는 이 하나님의 능력과 권능으로 이 세상의 모든 나라를 다스리신다는 겁니다. За энэ болохоор түг түм гэдгийг бас нөгөө нэг зарим библиэр түмэн цэрэг гэж хичүүлдэг тий. Тэр бол түмэн цэргийн эзэн гэж хичүүлдэг тий. Өөрөөр хэлэх юм бол цэргийн хиллэг юм шиг боловч энэ болохоор бүх зүйлийн эзэн тий. Бүх зүйл бүх хүн төрлөختний одоо захирагч эзэн гэсэн утгатай. 우리 하나님은 만왕의 왕이시고 만주의 주이십니다. Тэрээр бүх хаадын хаан нь бүх эзэдүүдийн эзэн нь гэсэн утгатай. 아멘. 이 땅의 모든 군대를 하나님이 다스리고 주관하시는 겁니다. Энэ дэлхийн бүх цэрэг, бүх хүчүүдийг ч гэсэндээ эзэн өөрөө удирддаг. 자, 이런 하나님을 우리가 섬기고 있는 것입니다. Бид нэр энэ бурханд үйлчлдэг хүмүүс. 자, 기도합시다. 아멘. За бүгдээр хамтдаа залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 아모스를 통해서 하나님이 하시는 일을 저희들이 배웠습니다. Оо ариун их эзэн минь энэ өдөр ч юм уу бид нэр Амос номор дамжуулаад таны хийж байгаа үйлсийн талаар суралцлаа. 예, 하나님을 알게 해주시는 하나님이 어떻게 일을 하시고 하나님이 무엇을 원하시고 이렇게 하나님의 뜻을 저희들에게 보여주신 것을 감사드립니다. Оо эзэн минь та хэрхэн үйлддэг болон хэрхэн юу хүсдэг талаараа бас биднэрт сануулж харуулж бас зааж өгсөн талархъя. 우리 하나님은 하나님만 사랑하고 하나님만 믿고 의지하기를 원하십니다. Оо эзэн та зөвхөн өөрийг тань хайрлаж, өөрт тань итгэн найдаж, өөрт тань үйлчлэхийг хүсдэг гэдгийг хэлж өгсөн. 그 일을 위해서 저희들을 하나님의 일꾼으로 선택해 주시고 하나님이 이렇게 불러주셨습니다. Мөн та энэ ажлынхаа төлөө, энэ үйлсийнхээ төлөө та биднийг дуудаж, биднийг сонгосон гэдгийг хэлж өгсөн. 우리가 하나님만 믿고 의지하고 하나님께만 소망하고 살 때는 하나님이 반드시 복을 주시고 강하게 해주십니다. Оо эзэн минь бид нэр энэ танд итгэж, таны өмнө үйлдэхэд та заавал бидний хүч хөгжүүлж бас өрөөж өгнө гэж хэлсэн. 그러나 우리가 우상을 따라가고 우상을 숭배하고 나갈 때는 우리가 고통을 당하고 괴로움을 당하고 수치와 부끄러움을 당한다고 했습니다. Харин бид нэр хиймэрчтэнүүдтэй үйлчлээд түүнийд өгөөлгөх үед бид нэр зовлон болон ичгүүр бас сүрлийг ингээ аавна гэдгийг та заасан. 이것을 알려주신 것을 감사합니다. Эзэн минь та эдгээрийн талаар биднэрт зааж өгсөний төлөө талархъя. 우리가 하나님의 영광, 하나님의 뜻을 위해서 헌신하는 하나님의 귀한 일꾼들로 축복해 주시옵소서. Оо эзэн минь биднийг таны алдар таны энэ таны алдар болон таны нэгүүлсэн төлөө үйлдэх хүмүүс байхад тусалж өгөөч. 우리를 통해서 많은 사람들이 살아계신 하나님께 돌아와서 하나님을 잘 섬겨서 복을 받게 해 주시옵소서. Биднээр дамжуулан олон хүмүүс тань руу эргэж тантай эвлэрч танаас нэгүүлсэлтэн
хүртэх боломжийг та зөвшөөрөх болтугай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 예.